even the last time you share hospital where we jam kwan yes so this kind of jam kwan you catch me say abna me ko baby am ko bia me say abanti twen me asema boy na fi na no kan no sister yes nka me nya be ma nware no ba sa asem na boy ne kan no na me mpese obeba aba beto say bia ogen kra me kan say no antimi ani ni bo hye so ana say na sampa so we ni so wo ma be ma fofo kwan e ma oba ye na ne na wo ade na wan to ma bra ne kwan nyina ye de fa sa tam na me amewa ho kirem obi a menyema wo papa apam me ma me nso apam me mini ba bi a me da wo so na me no ti obi fie na me no ti do ho prapra mu adam papa na me no ti ye nyese na ye wa fie a wa han eti say you ni nua ba na that moment na enka ni nua ba kra nka den ko be ma me sa asem na ya amoka no ma ni bi wo ho ni nua ba kra wo no no enji ono yo bi nua ba boni enka no Bempah Kofiata. Hello madam. Good afternoon. Good afternoon. Ansa na meka sa me ma odi bi ma opiafo wate mi twa kruse wo Bempah nyame nhira o me pacho ni mabayo aye frɛ no ozi ebi no kra reta ofori ma mi nya ta no mfiri ho ya ta ni mi pa pacho unim no kwan ba nso no be 2014 2014 okay na mi yed mo kansen ana mshia no osodumade okay ana me de a person to it mo so what it dey to you no ba mi chen na go ba mi chen ya so ko hu o ko na bia kesi asenti na me ko ma mi ho me pacho o de a person to na nim na o hwe na ne ho adane ana na onyim na onyim okay, this is interesting. So what is it? Papa Koso. Emma, we could pay my name, sir. You know, Daniel. Free, and I say, baby, I would say, and free. Hey, good afternoon. Oh, Ghana, ha. Good morning. Oh, Abrochire US, and Ghana, hey, good afternoon. And US, yeah, good morning. And baby, yeah, good evening. Yeah, ma akwaba. Akoma Nsem. Akoma 87.9. So, new week. Nyame esanso ede acheyen. Ya Bempah yesrera de say. Na watche yesimu. Oma de ensabesombia enye nhira na onton supa. Engu na watchi so na de besom bia no enye yemaye empaye bia ya bo ache se na watchi ewrade cheche omo a woti omo mpaya yesre no se omma bi nso wo so ye ne yetiefuo obia ewrade ntie ne mpaye na enigye shronko ewrade nhira ye hassle so na watchi mu jesoma me amen. Yadamu live ewo Facebook Akoma 87.9 sanso so ena Onua TV ena YouTube nso so yeda ho no mo kama medin edinana ya Owusuaa Bempah omo se me bodin na eya na de wa medi ahome ka bodin no mepa mo cho eya me nana nimpon nana yaw Owusu Bempah nana mechia wewie wonana ai me besom aden na wo hwe me wonana awie ye wo etum se etumuro dedewani tusamiewu oso de Reverend Sia Apai life. The road is already clear. And our God is Otokonedu. When he talks, he does. Papa, we can never say. Shaking be any. The road is. Ya tamfu no mguso bre. Omuguso e bre. Anya miguso yensenchire ne pa. Okay. And emabaha no pay dear. Na just akonwa metiso yi. Nipa enam no so no introduce me no me pese me de menchia ema no. Okay. Eye programs manager.
Kofi Asante. Oh, me ame wofa. Nyame nhyira no pa. Amen. Akonwa meti so yi. Ono ana ama me saa chance no. Okay. One me ankasa me maame me dofo ma Fosti. Okay. Erade nso nhyira wo mpa. Tino enne de yaba no na yaba. Wo hwa na wotwi mo yura sunsum wi ase hwe ne ma. Just unim program aye nyina se utina na ma style na efe papa. Said yes ya pa mu no ano den. Emo bia na. Enwi no nso ye kama. Eye Rosie ene de ache me. Oh, why ade. Oh, Thanos. Why ade. Entino yaba na wotwi yaba. Okay. Entino asem bi e wo ho bia na ba bi asase ye de to. Ye asase ye ka. Bible say yen kyerɛkyerɛ. Yen tufu. Yen kan ni mu. Enti ya hade ye nim kan ye de bema wo. Eye futu a ye de bema wo. Eye nkyerɛkyerɛ nso a ye de bema wo. The road is already clear. Clear. Me da si bebre. Ajua nana ya. Ene de wa hye kills. Obeye ne den. Eh, ajua wo basu. O we asemo kakra bi. Na weekend ne ko say. Ma answer na be kasa no. Me hu se Saturday no be twen moja. Enti mejina Akoma FM ene konfa noche blood bank anemu eda yen donors ni nyina se wo odosronko mbeda na di eye Saturday twamu omu betwe aho keka chese ye tiefuo ne ahwefo de ba betwe moja o na efe enti edo mu nyina se wote me ne na me ho aye wo fa na eye Akoma FM ene konfa noche blood bank ene omo twa omo kechere matum enum se menda omo ase na wa wo betwe moja we save obi life enti no ye da wase ebi wo ufie eye me maame din akui abawa abawa mechia we wie pa ajua nana ya na weekend ne ko say ya ogusu chena adom ebi so ye nso ebi e ko so ye be hyen senya na wo twefofro ye simu yi onfa ne hu mmobro enum ye bebi a ya hoode entumi mfa ye nnu no favor no enkan ho ne ye nuru ho no. Amen. Hey, good mo. Bye. We have go there. When would you see on Facebook no so? Me share uncle house uncle here. Oh. Almost say. Eh twam wo ho. Na say me na me network bi mo na nya papa nti. On say pictures eh ya oni mi twa nyina. Almost say. E kan sem foforo. Na me pa me ho asem di mienu bi kwato ho. Almost say. Eno a. Ye mo kana. Dada na. Eno yo mo adwene. Akwaba. Maje so. Enkran age wo. Oh, me ko relax keke. Say na me wo appointment. Ye bom pae. Omo amekosi omo so no omo me relax ye madwuma kama. Na masanya aba. Me say next year Dr. Grofine opel or the team ni nyina be call holidays so very necessary. So dey very necessary. Oh my year Grofine. Yeah. Last year so the year two kwan. Sanity. Enti this week dey waba. Maba. Me sure say o submission no o ma me kan last week dey na wa ma nyina mumu metoto ayampia wa. Ma ho no kufu e na me dey ba no. Wine dey na we sha say. Say story na be ba no. Eni e be hwe dey kwan e be for say dey be hia no. What you say asem bia ni approach aye ema no no cry e be catch wa hia e ma wonko onye se wo de wasem ba nche se wasem wa de o wasem ne de bet ye be kire o no cry no ansa na ya hasem no aka ho wasem e de ama nti sa pepepe na tie ya ba ni aba okay akwaba majoso ye da si bebre ene na the road is cleared ya na ene ye ko na me kai wo say o voice note no obetimi e de aba na emom o de ba eya Hey, I'm pa the road is clear. Mama, wait there. Tenase preko na ma feel do wo me. Hey, Mama mpacho na ho te say. Mama mpacho na ho te say ma feel. Me hu ye. Wait there, mama anya wa ho me kra. Ai, nya hwe. Adwumade. Ai, kafra. Akwaba. Ya. Na bibi aboko de. Yankopon no do. Ya feel. Me so ma fe mo pa. Hey, na ho fe ne de. Ahun ofe ne die. Oh, why you fa no pay? Masawo. Mama say me no me na misuasu a wo maba wa bre. Enti me daachi muni. Me daachi. Me de stable o mutu.
Mama say pom boko de. Nyankopon to. Ye de nyame ase. Na wotwe ye ko. Ane. Ye be fem. Ko. Ye de nyame ase. Nyame de ebeko. Nyame de ebeko ye da ase. Bebre. Na me kai wo say obetimi de o WhatsApp voice note no aba na emom eye atwanetia. 30 seconds kwapem 45 seconds emane nwa senia ye ntwa wa no so enti ye afabra e wo 0246 766060 0246 766060 nemom o how bi o pesa oni ye twetwe nkomo a 0530 507849 0530 507849 9 de ofa wotworo e na onhye space no why energy ya hye space no de bia me no ka unti mama ko school adreche no good morning for no okay papa memo akwaba pacho ye mo me pacho din pacho ye frame otin Kwame Richmond pacho ane udin mod pacho enfa nkomo ne ebeboyi pacho ye be di sampa nkomo Sampa chinkase oni nkruma oni bayre gua fufu se ode nkwan ni guso a na wudia o me pa sawo ti bebe di sampa nkomo mpacho ani ye be di sampa nkomo ne na hemfo ne ka be no mpacho be ha hwane ye kana na sampa he be kan vandra vandra na suma awe na subodi di nyinome ni nyina ya bunu ni bia ni nyina ya bia sa di honi more ne nsonsom ya no mo drobonom ne na ya de behin ya asoso he matese ya se me superstar wo ho pa ba da bia ye hwe wo sa wo ye hwe pa maji akoma mu nsem ne woni Captain Smart nom de bia mo ansem na yidi sawo hu ene emeba be di holidays wo ho ye be invite o sawo hu se mo hine na small boy be young guy na me chiao akwa na ya shishu no wo fenti so odi na ho fa oh fine boy fine no wo fe wo kwa se me chia no beti enza bayira ba so osum ye hono ye hono ye nkane bayiro ye kane die ka che ne se ma be die time no meba be dibi ne ho ofe pa na ba bia mi free man hene no eye ode ne ho Dr. Afram Brempon suma man hene mi nua panyine no okay mpacho okay ye dam asise mutie na wie de na de wato ame wa hai mpacho wie de enye bokosa eya kasagu mic nim enye bokosa sanse Bible kura kire se obi a osomsom pa he esese utua neka nti a e won hihye mu se odi nyame asade so asase su owu a Nyankopon no betua woka nti asase su yemfi se akwa bia so na se owura e de wabaso bode e de ma na afra meka bono sanse nya bono ni sabia ma hu se nenamu nti mi mfa santim flow afra na santin utimi ka ne kroje o matne kuma se ya che okay efri bes 2002 ebesi 2011 bia no na kuma se na eti aboabo anwem okay kotokofo park dada no chiro okay ndim papa no bi ni wo hai okay na maame no ofiri suma hingro nti aya kodi hono bato ane na me ne papa bi ye adwuma ye cashew business anse sampa de cashew adwuma ne ye cashew okay sampa district ne cashew adwuma no hwa e wo hot se de okọ western region asanwene so no ma kuku nom ne bedo he ye ho cashew no hwa ye adwuma sese apie ho ye nyina ye na me ne papa bi a ye frɛ ne Correns din a ode ma me de na ye Correns dankwa okay ba san ni din ni ye Correns nkatia okay ena ma adwena edani timti osesa nkatia ne be ne dankwa ebia na ye dankwa nkatia ya nkatia ne dankwa ne nyina ye akandin wuntimi nya ne mienu ne sa etoda etimi sisa ba se no so ode soso ma yehu se nde dankwa nkatia ana nkatia dankwa ba wo be ka chem so ode nkatia na china
documents wo de be mam ye ko na se dan kwa ya so am se na akwese wasisa wo kakra ansa me say baby wo ho amitimi ka se frame na ya Owusuaa baby nso wo ho amitimi ka se frame na ya Bempah na okay nti eno de na madam na me ne ye adwuma aye to kashu okay nti shisha me ne ye se obema miska mama akoto ndema na aba na obema me commission per kilo nti commission no obone 20 pesos commission de mam 20 pesos ni yes saying like say uto cashew kilo ba ko a 1 kilo a obema me 1 kilo ni so 20 pesos okay. Nti number of bags obeto no ne be mo wanyiska nti hye ye ni say me ni bibia me de be ma no a me de be di agina mu say odi ni ska no ma me de akwa bonten akoto ne ma no in case enko ma ono be fa e de ateneka nti yane ne hye ye ni say me meje ska na akoto ne ma na bonten de aba nti mba me de kakra de so de ma no keep nto kopim say ye be krusu di ye krusu na se me ne ka na je say on de kakra de menya he odi amam se me wo kasho ni bia nti sande no metin de no aboba akon kakra okay ena me wo so kakra me wo taxi no ho a omodi adwuma di san hye ne ye ne no ye nti na wo warehouse no bi wo tachiman ena ye wo bi su wo sampa nti na surprise tachiman na ma surprise sampa nti okoye laja book bi tu wo se de bia ne ma me koto ababonte na de be bia no commission secretary no ontwere no mfanto nti nyamboa na ye krusu a ndi kakra ye mene na odi ama okay woka ye close a eno no moto wie wo bra bi a mo close ba to an kasho no we season bi a edru a emabiu oh okay eson from January up to be a May ending and June na yes season akọ off okay pacho to aso ndi mene ne ya adwuma ne saa koduru bosumi numu afra ena okrai so okọ akra ba nti okọ no wa ama do men data ya nsheda nkrusu se bia na ye de nkrata gu se ye ja adwuma ye nti okọ no wa ama nti bosumi nso num 15th ena ofre me ena oka che me se na ne niema bi ntutu ye ba wanya contract bi aya asese senator kasho ni bio ba eno ye low quality na oni India ni bi ne odi ama ne se onto aye 2 traders okay aye 120 tons nti me mpɛ niema ne bi nti me call kwam se krum man bi na so prime ye fe na dane Mr Dane o kwam se krum ono nko anya niema no 2 traders e de mai ma ye lodu first track ni lodu wi no me frɛ no ma ne bae e na obetua track na kan di second track no nso obae no de wantima ntua niema ne ka na na ya kasagu mic nim na se ye ma ne 225,000 ba ye tua first one then we second one then ye tua 100,000 ndi ka 125,000 eno ye se ni sika na nso nti oba osen aba akra nti obeduru obesen di sika na toma kan so na me de abetua maneka nti otu ni ka ne ba wie na nka che man ne se ono no ye se man ne me mfa niema ne nye demra no be mama ade che mama tua ne nka che man ne se papa na adwuma na ne me anka sa wontua nka ndi so ma ye lodu niema no na niema ne ko na se sika na ma mimi nye sika ntua ne ka nti o si ade che na so be o di balance ne be ba dia eni o maka ni suo na de che na o di sika no to maka nsim di sika no bre no a na papa na ja driver ne kwan na driver no so de niema na ko tinka da no ade papa ne tiase ba de che no pa ne mi nkomo ne o ne papa ne die nti wo ha ne papa ne frem se ndare ta se memra na driver no mfa niema ne nyede enko na bisa ne se watua ne ka o si da bi no o si o di sika no beba nti mi sinko papa no woni nko ne ganyen se de wo ye no se niema ne koduru ne sika ne ama me wo dan nka me nyi ko me ne ma beto niema ho ono de mfa ne se o di sika bra ne mentu oka sika no kro de be me ne di show nsem di se mentima nye full payment no ne no communicate e wo phone so no niema ne kwa china man na ne nka o so oti ase nti danu ana o me driver ni tuye car no di car ne kwa ya kodu brekum be 3 ho na mfre director na no mfa e na mfre driver ne so ontwene na se director frɛ no nka nkyɛn se car no for to yam because mpɛsɛ betua ne ma ne kan sana ne ma na yɛde akɔtema ma hu bi da di driver ne temas yɛ da brekum nti ade chi kwasie da nso no scanner ama jode scanner ama e na driver ne director ne kasa no ne ma wura no so kasa e na driver ne san tuka ne besi dua nkwanta nti bedu dua nkwanta na data mi se car no dua nkwanta na ekuada
ena ka je driver so de niam ne ko na se problem bi ba ho a me no nya de a me medi akiri ena tu niam no me ni pay quality man me betwa quality no ena ma credit niam na free man no me nya ntua ne ka ni se driver ne niam awura no ene director de niam ko du tama na se be ko twa quality na amfa me be so me ka se driver no ne be ne ba asesa niam na be pese niam ne yaka nti ma ne fa niam ne nye de enko di driver ne da bian kwanta nti ya woda ena director ne frame sa de nti ane ma ne se driver ne niam awura ne kire se ni nsan kan ni ska o ma niam ne nye de e matema ono ka chem se niam ne de dika no kwa no betwa quality ni wanya ne papa ndi sa ne de a me mpa workers na emeye niam no ho adwuma wo bian kwanta na nsan nya ro bag na ye load na ka ne mfa niam ne mra ne mi so no de papa ni ska no o sim be du o ska no na mfa papa ne se ni director kan kirem enti ono ni communicate media mi nti nyina no me pe workers ne de ba koduru na se o amani ska adwuma de o se menye ne meyen adwuma no nti edu bia nkwanta ne director so o ma ne mawura ne so o ma ni ska nti sa na tie de a wa kan che driver ne se o mfa ne ma ne nye de ensamra back okay nti driver ne ten ne ho ma ye san de ni workers na nka de ba ko adwuma no di akire ne be driver ne ma ne ma ne mawura no nti driver ma no wi no na driver ne yese o kwatema nka waduru nti na yese ma no 25000 ba olodu wi ne ma no 10000 nti ka ni ska 15000 okay nti driver ne gi 15000 nti scanner e de ma papa no 100000 no papa ne ma me 100000 no and the team 15000 e de ma driver ne so ne de nti scanner be ka 85000 nti boy no ano o escort ni ma na kwatema no ka me ho nti e be du drop na director ne frame se me mfa scanner ma boy no ana escort ni ma na first kan mra ne okumase ya no no afiri akra ba kumase ya na mega jense na adwuma na ye no ye nyanya nkontan so betua meka ena ska we nsu kura ntim tua mi miska de no emfa ma me enti mi zi o miska we no 85000 nka me ho na da obeba na ye nkontan a de ye so de soso na o de asoso amam se mi nsu ne de akodi ni mu a de me ko manager ho ena secretary ni so ho de yankona ne benya nkontan se me ne di bi balance no a na me de scanner mo na mo de asende no no si osere me nya nkonta no me ya na sese no niema we ne be fa be ntua ne ka nti osere ma na me mfa scanner man emra na nyambo a 19th August na 27th July 19th August na obeba ni ayen nkonta na odim ska mo Pacho yi aben Pacho 2023 okay last year na odim ska mam nti aja akwa ne ni wura nkasa nche ne bebre nti no meti ase okay and I'm scanning 5000 and I'm 80000 de ma boy no okay no simi no de koye nti okodu ya kra no wan front ya de cha no panam se adaleta boy ni scanner bro no se no no one man scanner bi so on famra scanner we receive one kan chen na se chiro kan chen se boy na for scanner ma se be ne meka no so we sorry nti 19th no so ya no hwe na wa ma later am friend no minya no nti chiro ni friend WhatsApp ko no so we UK nti oba October no na miss you October no so du ya wa ma nti December and of friend me can tell me say waba na wanya contract bi say onto soya beans okay nti mi mpeso soya beans ni me nto na obeba fie na ya yen konta na odi miska ma na bisa say soya beans no Ghana he ya dem nya shi ose benya bi because December no soya beans no ko north wa unya no se ba bi benya bi na me se no so commission no send ebe no no so se mi nya bi Ghana ha na se me wura nko divu am dia ene obebo no 50% commission ne de sense me free Ghana ha ne akọ mana fufuru okay before say baba soya beans no so na cashew no wo check ya na that time no na o commission be saying na wo ho no ma munyanya account a what 5000 efrim mpacho then time no na so ma me 93700 na ono ni sika saying na afa wo nsem no ni sika e be so am nsem koye that time sika me de ton ne ma ni nyina ne kosi 97 billion okay. Nti yeah 97 billion na me dia I want 20% commission no na ne dia so de ma me koye 93700 okay na say o work na 20% no na okay o de mam nti eba sa no ka chem say so ya bi nsu no be ma 50% commission okay nti mete ase a sa 93000 no eno ye cashew ska no one farm ma one farm no amame one farm na mo sen to aso aye yes na to aso aye different contracts eno soya beans okay ti soya beans ni so mi ye ya no Cote d'Ivoire ni ma nya bi nti Benin ni okay nkoye ni kope soya beans ni bi
ni video ne nneɛma nyina wɔ ha nti konya soya beans ni Benin no a me frɛ no bɔ na mane no ɛna ɔno ka kyɛ me sɛ min video soya beans no na me fan send no I think say na me say na onyi ni se bia manya bi wɔ hɔ okay nti me ye video de send no ɛna ɔka kyɛ me sɛ ye loadu nti ya bi arrangements per 3 cars nti loading ni so no ye loadu agu car no so me send ye video de send no me the evidence by bɔtɔ no ana soya beans ni o ma digu car no no man san ni twa bɔtɔ no san de me nsasa soya beans ni ma ni hu se soya beans na ye loadu wi enso no osan ma mi je drivers ne driving license etwa de send no esan ni twa cars no nyina send no etwa car no number plate nyina de send no say ye de be ye custom duty say in case nyama ne epie Ghana ma ye be ye ntimi de nyina forward no ndi awie no na ekoba say ye ntua me kwa no aka nyen say nya nyama ne ntua ka wo ho die lodu nyama wie no aka nyen nyama ne ye ntua ka wo Benin ho na gisa nyama ne ba Ghana ansa ye tua ka me say na ma free Ghana aba Cote d'Ivoire twema ba Benin na mi be free nyama Benin ndi atra Cote d'Ivoire sana ba Ghana na wo nyama obeti ase na money omudi dwa dada na Benin fo ndana mi no mi ni dwa ba man no a olidi mu Cote d'Ivoire de mi ko Benin ne de na me ni di dwa dada okay nti me ni man ne ka se na man ne so one se no gise ope me source su bi ansa nti na me wo taxi 3 wo ho nti man na o asuofiri nti fira asuofiri ba drobo de ya na muntwe nti ofre ni nua wo asuofiri ma ne ba Ghana ba drobo ma me wife be yi me ka taxi 3 no bia papers de man say in case say niema no kora ya mpia ka lodumbo ase omodu ye no obeti ndika an nkrata na ye bi se be ya sa debt no no beti ma de atua nti man ni di animu ma de niema ni free Benin ebe wuram Cote d'Ivoire nti ewuram Cote d'Ivoire director na ye say man niema ni mpie doma anase kwam se kurum godada na ya gidi tesi nti won ne drivers na ye say kwan ya fa so ya so adwo mu di tesi niema ni ye ntua aka ne de omusuro nti mememra Ghana na mbeduru Ghana kwan ba fa so mo de niema ne be pie Ghana no mo be hu boda ba bi mo de niema ne be pie okay nti on be du Ghana wi on be frɛ na ya be receive niema no na me so ko nti me ba Ghana nti be nko sampa ana me frɛ no ka che ne sɛ niema no o mo se mi ni kan se yentua ka de mi ni kan nti ma ba na mo de niema ne be pie nti ba bi on be pie no on be frɛ m nti Monday na no pa ho na mo frɛ m sɛ o mo pie wa frɛ wo 3 cars ni nyina nti mi nsi o mo na yenye payment na si yenye niema ana mfrɛ wo ne mbo wa mane na wo yɛ sesa na etie de a ene wo fra Accra akwa frɛ wo ne short sɛ mi me free sampans nya ba Accra na ma besia akwa frɛ wo nti wasi enya cash obi contract nti mepe cash ni bi na wo receive niema no wo afrɛ wo nyame ado ko hia be receive 3 tracks ni nyina tua beka okay na uko deliver niema no gu warehouse wotema nti deliver niema no wi no ka chem se fe ni wa settle ba wi abebeko enti no cashew no me nkɔhwɛ nti cashew no so me arrangements no wɔ bonsu ma boys kɔ me de me am ka efa moto ma boys kɔ yɛ arrangements nti arrangements ni wi no ɛna wo yɛ sɛ me nkɔ bonsu hɔ na me nkɔhwɛ ne load niema nti me kɔduru yɛ no na wo friend ka chem se yɛ load niema no na yɛn credit niema no fa niema no mra tema na me sɛ adwuma ne de me ntimi nyɛ ma kɔ credit niema wɔ Benin di aba bonsusu mi nsa credit niema ensam kɔ de sa de me ntimi nti ɔbɛ ono ankasa ntuka no first camera na load niema no me payment no wo don send scan mam no me payment ni wi a na fe ni my escort na ye de niema na ye de akɔ tema nti won no se me nti asesa me ma no omo nkasa nti won omo ka na mo so di eni hu na nipa na obeto niema na se no ntimi mfiri niema na ade ne se wo a ye ni hu de wo no wo be firi niema no nti wo moto no man fa no warehouse sampa e de kɔ ye no sa na tere ne me fa moto no mra back nti msani fie cash no gu ho na 567 bucks nti yesan driver moto ni nyina cash ni nyina gu na me sesa moto di gu nkam na me anto patrol gu na be driver moto no e di gu nti me ba mfro no ka nyen se me du warehouse a me mfro me yi niam na wi mfro so wato be friend 5 minutes and one frame bi okay yanhwe soya beans no omudi pie ye no eno na wo commission wo mu be say soya beans no na miss commission wo mu ye 67000 okay 67,000 67,000 okay na kasa na magia yiwom last year no February mo no ye adwuma no na me peska bia kotua me ma school fees okay na me hia 1000 a ye 10 million okay nti me bo secretary na me na secretary si gise nkoko bank
ɛna me kɔ daleta no na daleta no yɛ sika ni hɔ nti gi so ɔkɔ Accra na was discover bansa nti me ntwa ma ne nkɔ Accra nti okodu Accra na ɔkɔda na nwumre okodu anopa ba bɛn 9 na ɔfrɛ me na ɔsend 1,000 no ɛde ma me nduria instead of 164,000 a otua ma me no ni sika ɔde ama me nyina yɛ 6,000 5,000 no a yɛkɔgye balance no wɔ cash no ma meti yɛ no ɛna school fees ne 1,000 no ɛno ne yɛ sika ɔde ama me a wadi magye nti we nyina ba wie no ɛna me bisa ne se na sese sen na yɛbɛyɛ no so bɛba fie nti ntwan ya normal ɛna me san frɛ no ka kyɛn se na san de me hia sika no nti one day me wan na frɛ me se waba sampa ɛna me kɔto yɛ manager no wɔ hɔ ɛna boys 3 bi ɛwɔ hɔ manager na ɔhwɛ adwuma no so okay ɛyɛ company company ni din de sɛ SGS Bachwana. Okay. Nti ona no manager no, ona no nyina no mo wɔ office wo. Okay. Enti mi ru awano na obi sa me se na de na ekona me se ona kin ni wo no ho. Nti obi a na ebetime hu de ekona me de obi sa me sa ase no a mi hu nkyire. Na me tena se na obi sa me se na sese me de na me se me ba se nkai me ye nkonta na o se nkonta na de obesre me. Obedu ye moto wo warehouse nyina ase. Nti o se akɔ back anwumre no a nti mi ma ne nkomra. Moto na o kana e boto ana boto koko boto mse moto sa na se o ya kan bibi mpacho e koko sack ni bi okay ba brunfo ne kan moto se be ya nua no brunfo be hu se be nua no okasa he nti osan kwa Accra na anwumre no nti o ye se by Friday that was Monday by Friday no beba nti o ba Saturday memra na enye nkonta na atwa meka okwa Friday no wama okay eto ma na ekɔ 2 weeks me friend no si obeba nti na wife yare ena man message say so onya ma ya ipese o wife operation to send me 3,000 na oba na yen kontane na what free that was Sunday nti message ni manu na otwere de ma me say weekends nti no sere me onya say sika na me ma de nchi madam no no since them friend na onfa gise me use different life friend no me the different life friend no so me frɛ me send this kana ma no nti saa na me dia sene ko kyerɛ manager no ana ho no sɛ adie se na director e de yɛ me adwuma na me ne yɛ last year ne this year bia no ntua meka enti me pɛsɛ me nsa ka miska na me pɛsɛ bɛ yɛ amanso ene bagyabi ena manager no yɛ nsɛ ɔno ne bɛkasa enti a kyerɛ me kwa na ɔse ɔfrɛ no wamfa enti me kɔ me district can officer wo de kɔ kyerɛ no dukɔ na district can officer no yɛ nsɛ ɔno ɔfrɛ no nti ofre no mba no de district can officer no ka kyerɛ me say osi wo tua meka emi so ntua meka wa mama send my council number ma no ma council bibi anim no osi mma me yare o send me 6,000 me ire yare o send me ska na me so no me ma me yare wa ma me 1,000 me ire yare me ka kyerɛ weekends no nyam firi mu o ma me ka pre enti ska bia ni wode ama na so osi wa send ska na number o send ska no gusu no on kyerɛ na fa ma me ena account so this can so tum so no oma mi hunu eno so ofre ni bi o wanfa call no nti mi san call manager ho ena manager ka che mi se mi nya abotre na me hwe ending of this month one na akasa na this can nti o ma me 22nd say by 22nd no na waba na nti 22nd no so ye no man ti hwe nti that mi wo ho no ma na different life bi frɛ me peki call na dia epiem ba ya ne se wuska na wudi akira ye se wo tata me no mi diska le bɔ pa ma mu akun na me free call ni free hwan ho Collins and last number na 34 o si obey den o this scanner me di akire se me track age no o betua ma obi ma nipa na bekume den nti me nim de bone kura me de aye no enti me fresh since then no me frɛ no wanfa call no besi samri ame no kasa okay obeto aso ma me mbisa o den na ma wunya sa gidie ne ma ne se me ne wo ye adwuma me commission e beba menye mi jama okopim si ebe close so ede na ma onya asa gidie no madam de ma minya asa gidie ni se eya na times so bi be mo sky ya adwuma no a eya na o demande ajapade bi okay to say collateral se bia so bi be mo sky be se bia 100,000 as 200,000 e bia no be demande ade bia be value bia be se bia 300,000 so that time me ni bi wo enti no otoma me se na me se mi mo se na ma adwen ye me se de be ya me mfa usika anye de enko
ɛna wo nso no minim sɛ wɔtimenya gidi omi mo discuss ama me de adwuma no wo nso minim sɛ ba wo me so be de obetua me ka ɛna adwuma na me ne yɛn sɛ de na yɛ no nso no na me na anwen sɛ ɔno betimi ɛde saa de we ya na ɛkɔ so ɛde ayɛ me wonim de ntia me bisa saa ne sɛ on sɛ o ka sɛ mudi kan ko lodi 2 tracks no asa na wa adwin mu ye o tantanta nti wo ka kire eniema wura ne eno na last wine na cashew last wine ya lodu bio okay no na wa ye bibia mu ahun se gidie no shake wo that time no na no si oko akra ba me enu ho no ko enti lodu niema no wo July nti onu na me ma nipa ne ya we se me ankasa no ontua meka enti mi ni sa niema ne so agina mu mi sika me nsan kan ya na me ko eno ntokwa na masenya be ko ono so ne de ntokwa no pressure no ebeye mo okay meba no munsuo na menko power specialist no Zen Naturalist Clinic. Oh, okay. Dr. 3 days. Oh, okay. So good afternoon. Then now my and they just ask them don't come the free ya ho Akoma FM and mo share with TV soon na ye den check see free Zen Naturalist Clinic ye Dr. 3 days asua ye Emma will be biara wo tie na ene no asem de pa na me de eba nyame ya adoma eye wukuada ede wukuada eye 1st May obi anu say 1st May so de eye holiday na saada no nyame ya adoma ye screening chenchenche bia enya agrokra ye screening kese omo maba ya se ye hodi omu ni masema meka si ye screening bitisa tese nipa e ba no eni je nko abi se nipa no oba ni ya hwe ni moja mu ya hwe ni urine mu anase ne dwunso mu ni wasa ko doctor ho am ya sa hwe bibia bia woni padua nim afei wo wia ya sama no enuro utifia beka se umpe wei na den na wope enti nyame ya adoma wukuada screening no koso den na your time no 6 am ya no dey di time so papa enti wutie mi anka se onkrofo de ne ebobi abe 12 mu fa wona ni pa egu ho no na enya agro enti 6 am ni ebe ya pono ama obi bia ya so you believe say yes first come first serve enti wo obedi kan aba no ni edi kan serve enti se wo pese obabia nyame ya adoma me strom the number no etudwa fa number we sisia na wo no frɛ yen ni yembuke wo time kran ne den to ho emma enti 6 am mo mra no buy no abedu last na call baby your number no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 asem de ba kwesa wo ho ne say your branches ni nyina ye bi ewo ho etimatim Lumba Junction Kumasi de eho ene bekoso afei so Accra branch na ewo ho no ebekoso pa ka so anytime nyina nyame adoma wukuada 1st May eye screening no koso den hwe wo ye nipa obi wo ho a wo so screening den ka ye de ma yare for there bi ye ma wo bi bia wo yade wo nyade o ewo so wotimi baby ni ye hwehwe mu emma ebi kwa na wonim yade bi wo ho betimi asie wo se de wonya time ekọ mechanic ekọ service wo ka no saa so na nipa wo ho a nya time emma wo nipadua no yade bi wo ho besie wo hunu de ekoso ewo nipadua nim nhu ane se ajewato enu ntina ye kase nyame ya adoma wukwada eye holiday ni de enyi obia emfim papa fo mra mame fo mra enkra munyina mumra ye wonkra bi wo ho ye so sebe nkra yo mo ye cerebral palsy kra yo mo ti da mo konso bia wo ye yare fo meka se kra mame we ahometie nti pese okoto no twene baby mesro entune ntwene nyame ya adoma eye wukwada ye se 100 Ghana cedis ena yeje ewo ho 100 Ghana cedis no ekova bia me bobo su nyina ye uyure ni moja ni bibia adro de be ma onyina 100 Ghana cedis pe ena obetua ewo yase ho ni ahwew enti utie me na sa oba ewo sa problem ni bia mesro fa ne brain ne betimi aboa ne be manage 2 weeks pepepe akwan be original na so where omo a wo makoye Facebook akohunhu ye testimony so kohwe before and after nkra sebe ye do wo mo buy na nkene da so asama wo mo ene san nkra ne nyina wo mo asori agina wo na so enti wo so maame a wotie me ka show nkran say oba na da bia wo hye wachi want me nante bia kra no bi kra 10 years ni onante da 7 years ni onante da wo de nyame adoma wo Wednesday 1st May Wednesday asem na making wo chinechi a nyame adoma mo fa enkran san nkran nyina emre ye be hwe enkran no ama mo be story agina na so na nkra se bia dia wo mo kra mo story agina mo na so na ntse papa bia wonya stroke
ebia wo ti hwe wo che mu ye piaw ebia na wo fa na adwojo obi se me no me nante amelempia je se me kita poma ansan metimi anante wo tie me na so wo fa bi wo ma me bi wo na bi na se stroke yi bi abubu no egu ho a nyame adoma wuku ada fa ne brayen etimetim lumba junction eye doctor 3 days asoye fa nipa kro no ebra asoye ho ni ye mani eduro ye mani eduro ye de ye kan se eduro se beje wa ya trema enya dodo na abanum ne beche bibia na emom wo sha ase se wo no ma improvement na sa hodin bi na wo nya wo widi enim no na je se eche wo se ebetima ayeden asa wo yade ndi sa pepepe wo bana so beje eduro ne bia wo de 6 days wo de ma 6 days pepepe wan kasa bon sense san ye papa bi aba wo widi mu omo ma ba ye ho adanse bebre edi eho adanse enti wo tie me se nyame adoma Wednesday papa woni hwefo me store wo de ka che obi se onfa womra etimetim lumba junction irisa beba ama wo so obedi wadanse your number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 afi mami a wo peba wo tinisuo ye akore bia wo penti da bia ne nkoma krofo esrew enso for esrew te so bia etwetwa wona entimi emanentia wankasa so wonim se ye kyese ma chinchini manante awono entimi ma de kan se nyame ya adoma wo kwada wo de woni okunu nyina emra yesi it takes two oba ne be ma ne hyiemu na nyinsa etimi aba na wo etimi aba enti oba da bia wo nko awonam no ebi kwa na wo kunu na problem no efiri no enti yesi wo kwada woni okunu nyina mo nso mo nsa na mo mra yaso ye ho ni yenhwehwe mu emam de efiri no anase de problem no free na nunti awono entimi ema no ye beboa ne yi efiri eho akọ afemu kofie na mkohie mo pe na kyese eye ni je enko na eba ya boa mkrofo bebre krofo omode wo mo madin ato doctor 3 days no enya agrokra enti wo so wo hwe me samre ya me se wo de bra etimetim lumba junction okumase a etimetim lumba junction cry for so de omo beye bi pa ka so a anytime nyina ye bi ewo ho ko branch ben wo de ko ho wo a wo se screening nti na waba eye 100 Ghana cedis utu aya ye be show ye be boa wo na wo free eho enko no no wo say yes and that's will be ayeden aba number no is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 obi so so me de ne ye menu na ma me metimi ababi mpacho ane obetimi ababi ye ho no eni gisem say ye ho no ye operation wo ho o ma me emfase kan metwa wani da bi na mum ye wo ensuo bi e wo ho a oba na se ye de wo huru wanim ema opa yade bie wani so bia no ebekọ entimo mo eye problem da bia won sa da wani so wapo se wani sa minimum bia wa share glasses kwama ne ne nyina akeka akom nyame adoma wukuada 100 Ghana cedis fabra ni ye maw aduro ni bi ye maw ensuo ni bi wo de ba wo huru wanim ama ni yade ni nyina ebekọ ama ahoto aba enti wutie me a number no 0553 21 35 87 0553 21 35 87 yes me say the make no yes first come first serve tinyame adoma munyina momra na yebehwemo na afa ye good morning herbal mixture no aduro na achese kumase ya say de edi baabia good morning herbal mixture unti bi nka de ene borua shop bia ben wa na say herbal shop bia ben drugstore bia ben bia no borua ho urua ha wo so pe good morning herbal mixture ko ne koto bi na emo infections for man you say a healthy vagina boosts your confidence and to tie na ka oh yeah since my kind of bro for no nkrofo so muti omuti brofo nti omuti ase eduti na sase ono enko ye dia nyame ya adoma wukwada brightmetim lumba junction na asa wo de koto good morning herbal mixture ko ne koto bi na emo mema no so maduro no yes the bigger the better the bigger the sweeter the bigger the everything and yes one and to say the omo kan nti abrantie etimetim lumba junction bra ne ma odura bibia be koso ye ama wo mo amutimi mo adwuma ne nyina mo etimetim lumba junction era ena ye duwa de wiyo ye ni abrio ye jiska o obi di ya ka ye ni abrio ye mo mema no me mo awo we just can we aso kwakoda sa pepepe ye mo awo me ye mbo awo enti abranti a wotie me awani to say kwa de hu amanfo first no san ko bi afuso a yes oh afraid de ne esikafro esikafro ne wanya young girls yom dom san na no mafuma omo sa wo de wa we slim yes mo ne mo ye flash screen mo sa na omo fine samum but ne no so afuso a
na ya fanji bibia o na ya de nko a wo ya papa wo tie me wafu so okotena ba bi na ne wo nom se na wo winam bi papa wo ha ho good morning herbal mixture to be enom to be no ma wafu na ye kase ni nyina betwe bibia afri emu akọ ama bibia akọ so na mema na musu muntimi nya adwuma wo mpam na da bia no mo ye de bu yasum no ho ni de hia me panti abrante good morning herbal mixture ko to be nom na emu awo ye number si numbers no su bi mi enko number no ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 yeah that's it. Middle. Now then, I would say, why you stay for Sano? Eh, on no corner, no. Jama wa bre. Akos, send your men, send him in name which shemeno. A more yet treaty. Mean to me, pon sorry. Who name one? And no, me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansana wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And mamoja edu mwofu saneno. Echeyi. Natural garlic papebi. Any idea? Now, Madam Richmond. Patron. Hey. Udi mood. Pacho en fan komo ni ebeboy. Pacho e be di sampa komo. Sampa. Pacho chinkase. Oni nkruma. Oni bayre fufu. Bayre gwa fufu. Se ode nkwan ni guso a. Na udia. O me pa. Sawo hu. Ti bebe di sampa komo. Pacho ani e be di sampa komo ne. Na himfo ne ka be no. Bacho be ha hwane ye kana na sampa he we be kan vandra fandra na suma awe na subodi di nyinome ni nyina ya bunu ni bia ni nyina ya bia sa yi hone morene nsonsom ya no mo drobonom ne aya na ye de be he ya soso he matese ya se me superstar wo pa bacho da bia ye hwe wo sa wo ye hwe pa maji Akoma mu nsem ne woni captain smart num de bia mo ansema na yidi sawo bachoane eni emeba be di holidays wo ho ye be invite sawo bachoane so mo hine na small boy be young guy na mechia o akwa na ya shishi o no wo fenti yeah so odi na ho fenti oya fine boy oya fine no wo fe wo kwa azu mechia bacho beti enza bayira ba so osum ye hono ye nkane bayira ye kane die kacha ne sama be dia time no meba be dibi pacho ne ho fe pa na ba bia mi free man hene no eye odene ho Dr. Afram Bempah suma man hene mi mi panyine no okay pacho okay ye da mo asise mutie ye na wie de na do ato me wa hai pacho wie de enye bokosa eya kasagu mic ni enye bokosa okay sanse Bible kura kire se obi a osumsum pan esese utua neka nti a ewon hihye mu se odi nyame asade so asase su owu a nyankopon no betua woka okay nti asase su yemfi se akwa bia so na se wura ede wabasobode ede ma na afra meka bono sanse nyabono ni sabi ya mangu se nennamu nti mi flow afra na santini utimi kana kroje o matne kuma se ya che okay efri bes 2002 ebesi 2011 bia no na hokuma se na eti aboabo anwem okay kotokofo park dada no chiro okay ndim papa no bi ni wo hai okay na ma me no ofiri suma hingro nti aya kodi hono bato ane okay na me ne papa bi ye adwuma ye cashew business anza sampa de cashew adwuma ne ye cashew okay sampa district ne cashew adwuma no hwa e wo hoti se de oko western region asanhene so no ma kokoo num ne bedo he ye ho cashew no hwa ye adwuma sese api ho aye nyina ye na me ne papa bi a ye fe ne currency dia odi ma me dia na ye currency dankwa okay ba san ni di ni ye currency nkatia okay ena ma adwena edanitinti osesa nkatia ne be ne dankwa ebia na ye dankwa nkatia ya nkatia ne dankwa ne nyina ye akandi ntimi nyane mienu no sa
da misi sa ba say no so dey soso ma yehu say nte dankwa nkatia ana nkatia dankwa ba o be ka chem so dey nkatia na china documents o de ba mam ye ko na say dankwa ya so am say na akwese wasisa o kakra ansa me say baby o ho amitimi ka say e frame na ya Owusuaa baby nso o ho amitimi ka say e frame na ya Bempah na okay ntia no de na madam na me ne ye adwuma aye to kashu okay Nsem ya damu live e wonua TV sanso na Facebook na Akoma 87.9 YouTube onso so ye da honomo ya mo akwa abapa me nwa be ma ye nto aye nkomodie no so okay se dia me pese me kire ni se ono afre me atrete me okay se de obetua sika na mama a obetua mama yonko adwuma na me maya maka tua se so de mama no de be ma nipa foforo ama ne de atose mobo se sika ye no de aba bekumi na me de me pese me kama wiase nyina beti nua ne be wo sampa beti ba be to kashu beti owo abusia quarrens nkatia dankwa otini se media ni nipa bia no de ne kra de nyame ndia sanse nyame ne bo no ntimi nyene kra mfiri ni Nsem na mo na de mi kama na atini se skawi ne ma ba hai mi nko ba bia bio se me ne ka nto boase no mi nka nto boase bio na efiri samre ya mi ka se ye ko se otimi nka so anti ya so obi a oni no obi a onim no obi a ni bushani bia betimi nka kire se mem me ba ko hwini Collins no se wo describe na o ehimfa pa poti na sisi a okasa ususu so wo apart from sampa himfa no wo ba jo ni pa ban kra tesen Collins no obi a oye kokko kakra ojeje okay na oyi na boji se na ojala las bi ewo asie status mu de ni ba cho sa na otie na otena kumasi ha okay otena akra nso okay akra no ba bia nse otie asalbotwe okay total filling station nachi okay ona na oti okay ona minim se oti okay entimu amu wa akra asalbotwe total filling station nachi ena kumasi ya kono no krono afrancho se he ba bia atane atefo nko babro sane no wo he akire odan ho okay ono ode ma abase na oti mene na aba hoda okay se ho no oti mo amu wo ho ene mo amu wo sampa ni ya matwano ma okọ kofa niema wa wuni ni bia no na o describe na what oyo obi owa ena ni tini so otwa ma ne bi ba so chen media matwai okay na danfo pa oni no woni wono na da so yi ba cho onu ni okay nti mo amunhwe Facebook live no wa wuni mu no oti abrochira na no otena UK oti UK fine sa UK ni de abro no oti so de on kan kire me okay ba woni so wo UK minim so wo UK na ire ne manyina wo UK ana na ire a minim ni ya police ni okay ba no kura wan kase na o se ni girlfriend no ya police ni ono de ne basampa o ya tintin kokko kakra okay na ono no de ni free him fa na ba kumasi ana am se no de ni free kumasi ana na basampa okay na ni fie wura a o tin nchen ye ata designer o ye ni manager ono so wo sampa ho ata designer na ye ni manager company manager ye ni adwuma ni fie ana oti okay nti ata designer no nim sema America nyinam ahase ekopema wie onimu okay nti ase de wani abre west but se ba bia du na adu ani bre sanse me ba wie ye nti de America ma bia atene se wa unin quarrens se what is ankra we na wa mfa ama no a ofiri sa America so almost ka kura se koto niema ana se almost ka se koto aduane bra no ba jo no tene ba bi no wutu ba bi what ya sen we ya wan kan kire no he bra wa mane de ne ndi o ma we afa de ka ho bi o mini ni de meye ni ni padua de mi ntim fa se kane mi mfa mra nhye mi nsam na mo mfiri da na ha si form na mfro ka ekọ burumanim de a ni de mekọ akoyo ne burumanim e de afa no aye no eye juju me mfa tumi on nhye mi nsam de se kane me kwa akọ twitwa no anase me kwa threaten se de no me de no me kwa na hunhu mu ono no wa threaten to de ono threaten me de me threaten no na me de no de ma no hunhu mu nti na last one na last one ya tu man free ne kosi da be na samre ya kopem se me free ha so obi kan on free studio ha na onye de no kan na free asifo nwie di a
deɛ nim no a mɛkɔ akɔyɛ no wɔ honhom mu he mɛkɔ akɔyɛ na saa de no a mɛyɛ no so no ɔka no a wɔɔyɛ no adamfo wofrɛ no fo nso koraa kyɛ no bisa no sɛ ɔho te sɛ a ndo yɛ aboadeɛ de ma no sɛ nsuo no wobɛsa ama no anom a woka ho wa bɛto sika ato aduane ama no adi sɛ ɔntim zɔre koraa na ɔnnidi no woka ho na sɛ nyame mfa sa ama so sɛ ɔde saa so ba na sɛ ɔwu a wo a wobɛsu no yi ase mɔkyerema korɔ bɛgyina yɛ firigi ma bɛndua saa ka yi bra nya wotrɛ mani bra sɛ ne meka ne sane sɛ menkɔ fie no makɔyɛ hɔhwini wɔ mmerɛ ne mma bɛ hɔ dua dendenden sane sɛ nnɛ no biaa som ɔyerɛ ane ɔma ba ma wo no kɔ na wapɛ bi aba maayɛ adwuma afidi ɛkɔ mfie mmienu mama japadeɛ deɛ maayɛ ne dada no ɛne ne ma sane deɛ tuatua wo ho ka nketenkete akɔ beni afa kaa atena moto so akɔ beni akɔfa nneɛma treda mmiɛnsa ɛde abrɛ mo wahyia nneɛma no wɔ afrɛwa receive agye ho sika de agu motom 670,000 sɛ sɛ ɔde ma nso yɛ binsi no ho no wamfa amam casio so ntɔma no ɛno so 93,700 no so de ma no bɛsi nnɛ wo ma nka prɛ sɛ dɛ meda no ka no wo no ba bɛkyɛ sɛ wobɛtua sika ka ma deɛ a wode bɛma nyɔnko abɔ ne paa ma na bɛku mimi ne sika sɛ de mɛtwe wɔ amanso mebisa sɛ sesia no wo sika sɛn ho asɛm pɔtene ka sika sɛn na ɛhyɛ ne to medeɛ memu no kwasea enti 6,000 ɔde mam no 5,000 ne 1,000 ne maate afirim ndi sika sɛ ɔde ma nsɛsiaa no sika foforɔ abɛɛ sɛ ɔmam 154,840 ɛyɛ tete sika gen pepepe baako 1,548.4 ne sɛ sɛ otua de mam ɛne ne yɛ sika ne deɛ mende so taku na mate so semboa 154 billion akɔkora yɛn ka ne saa ɛna da so no enti no nneɛma no first track yɛlodu yɛ deɛ ne da so no ɛne ne nkakurati yɛ ne sika di deɛ di ka ne second track deɛ ne third one ɛne ne ɛse saa bɛbɛ SGC Solutions bato company ne din ne ɛwɔ sampa enti sika no bɛyɛ 1.5 billion 484 na bilade na woyɛ enti sɛ woyɛ aseɛ hɔ a manos bi ya hɔ no 6,000 na watie afim nti mempɛ nkwase abuo mi mu no because mbu no adeɛ mekɔyɛ ge nsunsuane soɔ no ɔbɛba me nso enti wo a wonim sɛ wonim kɔrense no anaasɛ wone ne di nkɔmmɔ ɛfa saa sika wei ho a woate no sɛ woammɔ no amanneɛma no mfa sika no ama wode sɔɔtadua mu na mebisa sɛ manager no wakɔ ne nan so wakɔ mpanyimfoɔ so ama ɔmo ne na kasa den na ɔmo ka fa ho bacho manager na me ne na di ho nkɔmmɔ a manager na koraa no match mi hɔ ɔma me kɔtɔ nneɛma bi brae no manager no bɛyɛ sɛ nneɛma na nkɔtɔ bɛɛ no sika no anso sika no ɔma akora no de brae no me ma ate 6,000 afiri so saa ne manager no yɛ message di ma me enti mi kanta no enti mi kanta no ɔka kyɛ me sɛ ɔyɛ sorry na saa akora no ne mistake ni yɛ dɛn efiri no na koraa director kyerɛ sɛ onye ntua meka nti issue ebe nkɔbɔ manager na maneɛ mane yɛ sɛ ɔno ne bɛdi ho nkɔmmɔ ba deɛ ɔka kyɛ ne sɛ ɔse menya abotrɛ na by ending of this month by 25th no na waaba na yɛatena ase ba akyirɛ hu yɛ sɛ yɛ trek bi ne ɔde ɔwem nti before sɛ mebɛba ha koraa no mebɔ na maneɛ sɛ date ntaa na ɔde ma ntaa na aso enti mede asa ne metu ho anamɔne na anamɔne bia mɛtu so biara no deɛ bɛbɛnya no bɛmfa soɔ ne sɛsɛ no manager no director no na ama ne sika sɛ ɔntɔ nneɛma ɔde sika no akɔma manager ne sɛ ɔntɔ nneɛma a ɔwɔ ne warehouse wɔ ne mi sika ne deɛ ɔntua ɛna waka kyɛ manager ne sɛ ɔnka sɛ adwuma no ɔyɛ no nyɛ no ne deɛ san sɛ company ne tracks ɛna sɛ manager ne yisu yɛwɔ wura no mmienu a ɛwɔ hɔ a ɛno ne manager ne sɛ nneɛma na ɔtɔ no ɔyisu company ne ta police na ɔyisu company ne nneɛma na ɔyisu mɔtɔ wɔ warehouse wɔ na ɔyisu wowɔ manager ne number batwɔ me wɔ ne contact mompɛ manager ne ma me batwɔ yɛfrɛ ne ata designer ado ye fashion designer am say first no say adwuma na no ye nti ni din a omo ni din num no an wo sampa ye ata designer and enu achi nso no me san dia sene kodan district can officer so on friend mpanyini ne me mpese ne no be ye bibibi e wo fon so ono so friend no ka che ne say me watua meka na kwa no fa so tua nkadi mma me yare yo sandim ska me re yare yo sandim ska nti obi sa ne so sandifa momu anansa account me no so wankyerɛ no aka pre o man bi me re ya de me no si weekends nti after weekends no be sending scan no ka pre bi ma nti o hwɛ me
me design me wallet yi buy say wa send this kabia for ma visa o chire date ya the other send and the bank kro koye na yebehu maka so number no so wo ha me de test no e wo da so o no ho on fa ka prentum me pacho mwanya manager wo so ana na me bisa se adena muni obinya issue a mu bodua mo de fra omo nimu ho hwe mpacho de ntia na ekoba sa ne se eni so ka chem se so betua nka no o diska na be koma me yonko na onu mom di akoto se sika na esotuo no de bekum sa me tia ni nimu ho hwe uti wa wuni ho hwe no ye no nne no se bibeye bibia aya na nipa ni tunufo na waye sanse sa ne ma ne ekore nso ye nyina me nyini sane nkwa na adwene ne ena nyame nkwa so na odi ayem ena opeska ne de akoye na busua ena nso me pen de akoye ma busua okay endi so na adwene so owu ne na busua bedi ya ndi oforo ne busua kinyina se me ma busua de ken ye kofo no ena me so me hye ba busua kinyina ase enye se kane na mom ndi bebe fa honhom mu duaboni o se ne de meyo se gware ne metubu ene ne me cheze so office wo ho asem bi ka na busuani na ayonko bi nimde onu ne kwahia party ase kura na otonzo mo num bi ne ka akura wutim ofaw owu kura na owevu a oka ho bra mani bra sa ne me kan eduabo be ni se bia me meto wonom minim sika yi ho hwe na damfo ne me na mahia no wa fami a so bi sa ne se kwan ben so na fa so nya sika he nti ne so ohia bi na oyo papa abisam ansa bisan so ni bi aka wajumefo watua bi aka wa boy ira ko homa biskura no ira o na ko homa fie no de o ya do ya bondene na bunu fo sa na mbodua asa ne e ho de e bono mfiri nyuno me suma hingro ma mete more enu si okro okro ofiri na na ofiri ho na wo kusuma na wo kwasampa sa na mbodua mbacho ane o diskan de Abraham amene ne asem o de brawa o diskan Abraham amene ne asem na mmom o diskan kura ba na se nya firi fo ha na skan nya mena nya kwade o diskan ba wi abusia no nyina gise be san to na ndwie di ba na bibi kura de koye no ye de akwa akoye ande sa magiska no nji bi ba na ndwie na ma ekongom ba bi ekongoma boni abaotim boni nya mantim sanse bible ka se boni akatua ni wo ni nyankopon adoma chede ne da nkwa ko asema okan die asema ya kura me ho adwiri me ba choma mo ho ndwiri ehu se oti se boso me so no da letter ndu aka se be ya ndi onem beka o so se be ya ndi be ya ko me diska sa ne ndi an akoye ma ya adwuma afi ne fadi ya konfie mienu o ntua nka mika hwe ho kakra ndi ensesa ne di topotrugu kam na ndi achi na akopedi ato abrawo asem we die ne me hu ba bia me nso se me nso ne mfe se me nso ne ha se duabo ya mobo e wonum ne hia me no kwen sabi kwen mrs mpacho betnase na se dua wo de o ye kani wani afi nso kakra woni reverence ya ono de ono nka duabo asem on de be rasunzum wiase mama duabo ye omobo a kirese ekofrafra enkrofo yi mama ya na eye ana obi ani ba bia makoko ehhehye no kwanya so achia madofo me fans ene won na muti Akoma pa FM ni Onua TV nyina erade nhira wo mo ba bi obi bia won to wo nsem asem na ni enyan obaya pao asem na ni enyan na no kreni menua ba me kasametie ni din ese asem no dedudo me pacho utimase ane asem no dedudo me hu ne say before say bra no enka se obebo pa miekuno enkomodie bi akoso ena menua ba ma suso a wode asemi baaye bibi oye bi aye yaudie se de wo ka no ye nyina ye mfa ye ni hu obi oho ni masem ka etu obetimi aka wo benya Collins ne suso no na suno no so anu masem a onso beka emprepi ye tashi asa na ewa no obi e complain a oka ba bia nkita ho bi ne ye bi akokọ okoso na bia putu Collins ne off
ene bema wayesa na se Mr Collins baby o bi aso tie ya ye nua be me nani abre pa obi otimi bodua de abusua nyina da ase de ehu wo kura wo na mabonte eto yogotuma wa ebi nsa o ai edua nani enyan ano ohye pa nanso asisie so ya obaya asisie ya o se wo bi a waware ne ne mate na wonu muto nipa nka nokre saa niema we nyina na aya ma sesei na obi ntimi nyi obi papa wo ka asem kra na enokra nipa nse wo boa esansensem a ekoso yawdie a ye de dua ye nuemu wo hwebre yasma wo kan ebi be ye nokre ebi nye nokre me de nya so ote ha mama unse akwa se yes sister yo ofri se bia krase ba ya obi nso koje ne niam beton ya wantue yi kamia ye se omomko enkrase no se bi kokoje nioma no ase ya ye omusu omopeso omofa ho ba no akoje wo niam de akoye ne ho yi na wo no wo kuani no anase wa wo fa niam ne ma no waje ne mfa so no obu kwa se wafa ye nua be mai adefo emprempi ya na big men no make us ye no big men sem said the worker was sumane ha no okọ osumane ha yesa na eso obuna bomfia into bibi otimi de ye no ba bia Mr Collins ni obia no oma na so emra ha na ontie freezes wo aware dia empabo ehye ye nue onfa ne nan kowuram no onhwe se di sitie mama no school fees enough for what ya say so bi be ya adwuma afene fa si ame ha wo ma ye mi say wo nye obi a wo maniska wo smama niska because I also ni kamafo ono so ni brebe tumi ama na ye bibia wo pe ene se so obebodua obekọ huhumu asem so ehu esi ansa na honam de aba mama huhumu ye nkokot what ya say ebi kura na diska ya bre no enkeka nsamfo bi nkyere no ma onfa yawdie enkoye de ensese oye mehu yanka eni edru sa ese Mr Collins no o hye se de enua be meyi kan se yam papa dia mesre no onfa ni sikama no na adwuma na fom wasam fifre na so free sampa eba benin na ka be yi ne hye ya wan kasade na abeyama ne yire ne ma wo hire ne nkwakwa nanso adro ne bu owo ma wo e wo adwuma mu ye hunti no fa no akofa ho sen ha no akosen ho wo wi a osimi ntua wo ka abra wo didida wo ntua ne ka mfa de na nhwe ne yire ne ma sempo wakaka sabi na ye wo ya chia ne ka na bia me no nya adwuma bia nsa wo manager ahya ase a o ye adwuma no na so akwa akobu ne kwase a ba biara Mr Collins wo omomode fa bra yi sika mre no wadidi na tamo watwa na sumo eka yeka onchia ne ka mo no so akoma ento ne yem na akwantu okura watutuo no edro so wayi na akoma mina no na wo ye adwuma adan na tsabi eto da bia skafo na ha adwen omubu ahiafo kwase a bebre enye bad shanani bra o free sampa aduru ha na sanani abre so minim side de o kan nya ni nyina na ebesisi so o se nansusu na twato waba ha ni nsanka ni sika no ano na emom oba se obemma ni kuromfo ni obi otie wi etie se o chine bi asem bi si a onye ni ya mblemu no obetimi aye no enti no ba obetimi aye enti Mr Collins enketia bia wo biara adrofo mutie wa wuni no bonenkaye enye obia na ebu ne kwasea o nye obia na ebu ne kwasea ena bra no eka no wo se ba bia odi befa bia obefa wabre afenefa sika obonye sika keto amane mu fampo na chiechia de aka ne nkakra wonim se oni obi anti wo se woni bia wo de ma no oba asem na eni enyan mama yanko power specialist hospital embra na asemi dia no odin mama mo akwaba me pacho na ewie den na wo mai ma wo ho te sei me ho ye mama ewie die moni tia se power specialist eba hospital die se ye be fidie sisi dia na ye ba no se monitia say wiase menyina power nko an yagia wo de wo hepatitis B yare ko ankoro no na yare hwenim
Monitor say na anu a Ghana ha nyina bibidrofuo nyina kwa kansie say ye kopedie wo bomodi wo hepatitis B yare ni hwe ni mono power na yeji abasobodie no na yaji abasobodie wo wiase nyina Ghana abrochire chese yaji abasobodie anka if we say yare kwankro kodiewu hepatitis no na mieni me yare a ye kan se wo ye pabene na mimpo die de bia na meka se nye power ye ba ya na mienim se de na yare na si afa akuma no na nke bekum ni papa na so nyankopon a wo che manesu obi aso no wadwina da sa hunti na ne nyame ya adoma ma power de hepatitis B yare hwe no akoguse kura enenti no kwase mini ese unipa kura wo hwe mi se ya na wutie me no se yare hepatitis A B C D yade kwankro yade a amani panyina breboa se ye na mponi nyina mu no ne ye me yakura ne fatty liver no breboa na srade adontwo no na twonfo waki na ma buyo ya na ma mfeno na ma wakiri kase na ma buyam kese niema nko yankasa me pa chew bomodina na gi numbers no ntempa na timi pa na twa na mo sanse na nse unse woda wonna wo yafunu ne mu aye dududu fat no anasrade no aye brebo no jontwon ti brebo no ntumi nhome eno na obi beka se akura ene namyam anase obi a wo pa wo se ye ba sanse brebo no sore ontumi nhome ntine hometi the numbers and tempa say doctor bia catch say hepatitis A B C D kukram yare no ato brebu mu a eno so the numbers no e bia na se amrei wankasa wani atutua ka wonsam wonhunu de ode befra mesro the numbers and tem kumasi ye wo feyiase ye lekro de putu eja kwan no so otele putu eja ka ma wo se mesi wo power specialist eba hospital na se adua ya junction ye be siw simple enen kran so ye wo feya kwabenya ebra wo firi kwabenya be sna kopoku yase no se mesi wo power bus stop na power specialist eba hospital enatakra den so ye wo anaji estate no so ye ben ahantama rura bang no mesrem mu ye numbers ye 0244 54 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 31 ana me pamucho WhatsApp line no e bia na me ka se kompanka sa hye o minim erade adum obi bia wode ne kompo ba ye ni nyame aye na adum sese wono nso wotimi tutwoka wo ene mguase yare na nkrofo twetwo enso so yare no nso eya kire se ni su biria wani su be biribiru no hona mu twetwa betwetwo ene se de wo mpo so be sia ye ade ne wo se thyroid glands na yakese enti ama nipadua ni bibia nya adwuma yie ansa na obehu se kompo na be so minim enso enam se obi a wonu woni mo nkohwe ne thyroid glands kra bia na eno nso mpo enam kwa so na sebe no wo sero na ye agi ukunu bomodi ne twa fa send ye WhatsApp no so ebia na sebi ekuro bi na ato na yade bia ya hawa wo feri se o de beba be kire no na watwa no photo keke na wo de send 0555 79 78 0555 79 78 damwase woni fia se yade bebre na edi nipenya nyame anim nipa brankasa he yesi pressure anokwase mini ade a wakoma beye we beto peri dua na dua wonno hu be yira wankasa na ni nyina gina se bia na srade adoso woni paduam ama se woni padua ni nyina se bia eburu oti so wagine hu anyi o se kire no adontwo nipa manipa bre enzam ha o maame ama se nipa eni ahoto mesraw se wo ye bra entumi mma aya na wayase ye wo ya
na sebi ade nso bebe nso eye sopi na sebi eburu di aka nyina tawa ya se na wo bobna na wo tiem nipa bebre atwa wo sene se huntia fibroid akese na dida nipa yam na no kwasem nie mi na ne kan ye woni de bia mi nya ni din bodo mi nya ni din boda mi na akosia de wo se ye nso mabra o enti busumi bia na wa yebra ne ya wo mu ne se ne moge tu se krodododododo kese wo yebra kra bi kra entwa na busumi foforo asa akwa abeto so me pa che obo modna na gi numbers ne natua na mo ne bra ezan se wanhwe ni yi a wo de sa na afi we aba na wo company vie so afi na wo no na abebo te se de junso ankasa abos abo akoko enu mpokura pa ho a wa nya ba wo so awuni ahoto ebiri bia moja betu sa na oni padua no ayehi ha na gese wuni asom bia bo modin de tua na mo na fu ani kire power specialist herbal hospital sanse montini ye junso semna ye basa aya oni para seni wo sori abajunso sopi sa nipa bebre chiche pampers nipa bebre soso chiche trouser to aso 9 num asekira ne se junso e kakra na ba e ba sopi efise e bia na prostate bi na akopia urethra na masese no chese junso no ne ho akere na ankasa e wo de wo so wo ho akere ono so no ho akere no e de ho sunsu anso na wo hu no onim so mpekasa na Kuraje Power Specialist Herbal Hospital. Your numbers no 0244 54 22 0244 54 22 and 0200 38 and 31 0200 38 and 31 me paucho say eniema bebre dia echire say wangasa woni padua no onyina yie osabi aye wo yema mekure tu woni tua se de bia na obofunu aduane kan wano kra na ofe aduane nso nkan wano na wo yemu dua wo te se mako eye also wanhwe yia ebedi wunya ama wani ankasa abebre eninti na Power Specialist Herbal Hospital onyame wadum yen se kania ye hyase na ye Power Specialist Herbal Clinic ene de awrade adum ye Power Specialist Herbal Hospital abasobo hospital ankasa eninti yare bia ya eteti wo etwu samanko aya na obuye wo ya aya na wachi ye wo ya aya na omfe no omfe aya wontubi na womposo he wati wo ho saa na ukurafi na wonim se brebo no nsunsanso no srade na ye obrebo no ma no brebo na oni ahoden no ya emmoa adore ne dontwon no enu ni ahohini bebrebe na wuti hu a wukurafi a wudwu hu no enu de entimi nsesa hwe digi se wutua na montempa brebo ya ade a wotenatana ho ebegi nsemu ebise wafuru hono na hono na se bise bi eburu wudane te se opemfo a wo bewo a eye se wanhwe yi a na niema no eye na aginsemu eninti na me tu funtempa na me ka kire wontempa se tua na montempa sa bri yankasa ene mmere no wugina ho a ebedi wunya na ebeduru wono nso no obitimi ba na nafuna ho no ten ohwe manimi nso behwe nanim me amete wo me nso me wira ho no oba ye nso no nso no wira ho esan se de adredie wa mana ginsem wawie na kire se de adro na to so tumfo nyankopon ko ane yaresafo enye sa niema entumi nkoyie eninti misro powerful mwadawroma munchi ena yebaye nso yaye adwuma amanipa bebre nyaso ahu emfaso bebre ezanse nipa bebre no mo brebo aginsemu na wasema ye ka ni hwen brebo yi na srade akata so odi paso waduane a wudie bia wonsu a wonom sebe enipa kora ya omunum wi no wi na wonum ni nyina nsa wonum bibia ra ekoya funu no no brebo no wokose no enti brebo dia ye ni padua ni mo filter ankasa ena eko so ni bibia so ege se sebe efini nyina beba bontene no ni para sani wonso wanya asomdwe se brebo anya adwuma afa dia ono so de ne za guniti wode ade so na so akidni no eti maami ye ene gana ha ye wei nipa bebre kidni nye ubetwa foto ne nsu eginam nipa bebre kidney nye ubetwa foto no ne bia 60 bi ne tar ho nipa bebre kidney nye
efi ni totoka no rebo na ntimi ansone amfa amma sebe ensono no ama na mfa mpia ma ye agyanan no ni nyina tai wumu o enti okwabanane a wonna me o se na nsan mi nkun na mesra na enye eye nkunkuro na efi abanipadua nim ana wudwi hu ha mesra oje numbers no na chia na montentempa ezan se wudru feyi ase wo sabro san kakraka esi wo ya dwene mu hu eti hospital no ya be mu kakraka se ne be ya obi bia obetua na mo aba ho no ntempa no ono so be nya no fa ahudie ne wanya na hoto onipa wo nam se yare bi en hawo a wo ye free yade ya Pacho ye wo feyi ase wo kumase ya wodi wani a kire mu wo putu agya kwantempo no so no wodi a wosi mesi wo adua ya junction ana mesi wo power specialist eba hospital ye besi ye si wa na watwam mu ko store kama bi wani mu na wodi a wawura mu ntempa na akra nso ye wo kwabenya ACP road no so ofri pokuase kwabenya ye kwabenya na ofri kwabenya so ba pokuase ye kwabenya se kire ni se wo kwan mfifi pe osi mesi wo power bus stop na power specialist eba hospital na takra den so ye wo Anaji estate mpacho ye numbers ni ye 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 and 31 and na WhatsApp line no isi twa bibia na fabreye obi bi oba ye bi edi adanse enti wonso mre ninie bra na wonso be di adanse obosia na akogi ye no wanhwe ya ebehye evise wo kwa adwuma na wontumi nkokena enso aduro papa ewo ho WhatsApp line ye 0555 79 78 0555 79 ya da si bebre mama hospital ho de mpatwan mama forever young me sure mama me sure pa ya semu mama die ntia papa ya semu na mama memo aduwa no asi wo hu na papa na nimo onyam dodo yewura Collins we nimo onyam dodo wonse papa ne kanyina mayedi call a wonfa yanka sampo ye fra wonfa wo manager yo fra yo de kokko na efa call no kokko no de fa call no yanya de sa ohun eni bre ena manipa nso so eye bone wono kasa ohun wono kasa emanipa ye bone wabeka na asem kan wodi ewom enya no kra ye say oh nyame adoma iska ne ndru say ye say me de bebrel na wodi o de kokko wonfa maybe I mean kwesha no to yogo tamam na san me nemom omo ede omo afra na bia na nkwala wo me nim de omo be ye daache enti na ya na yesre no ti Owusuaa Collins yesre me nim say Akoma FM ni Onua TV eduru echire pa wati yenka be ka de ewunim ni yemfa yie ento ayie adan mama fo anu sina me nko reverend ho mesan aka kire ye nua ba me ni din yesen wa mu ya papa Richard me ka kire ye brother Richard sa onfa we enye adesuahunu kese ye pa wo na brabom ene nipa na ya ba no bone ye de change olof ani o bone ye de change olof oba wo wiawia o sori gina ho a wore be ho ne mo be ya akire no ma onye saade ni biemu da yesa bebrebe no e na ama wafa ho bu no kwase na nka omo shaase no ba ko na oyeye no wo se da be fam sika to me ho ma wani nye de wadwuma wuyem fa sika de to wi a meye foforo no ne ho eye ne de because na contract ne ba na eba but no ni madwene so a ekuta man no man na keka na num ahwe sa esibia ntwiem enti na oye saade no kosoro bafom sa awura akoma ha obetwie sika no say sika ni assemblyman die Reverend Sia Apa Live papa road no the road is shaking
I'm say kakra me pesa me kana say. Me hu say me nua Bempah Richard. Oyobia oji papa di pa Richmond. Ni di na fe de Richmond wo hu. We di ni Richmond. Okay. Me nua Bempah Richmond. Oji papa ni di pa. Na me wi ase a me wo no. Me nyu obi ani. Me yere kra me nyini ni. Papa. Me wi a me kire mu. Me ba kra me nyini ni. Ai me yere me ba me nua me nyu obi ani. Ka Bible say according to Jeremiah chapter 5 verse 17 was wadome oni kura ode ne ho tu oni paso. Na ode sa nipa no eye na basa. Me hu so oji papa ni di too much. Cause adwuma wudi kan ne ye no. Pay no kura no anhye da ama. So atiase ana ode ho to papa no so. Na kakra me pese me kan se wiase. Eduabo bia eni nyina so no enye adwuma. Edise nipa no woni na ye adwuma. Ana wuntua na ka. Edua no kura opese obo no ebeye adwuma because one ode na ka. So one man akọ Beni a man kọ yi eniema wo lodu ye nyina no. Esanse wu nipa no Mr. Collins, minu Bempah Collins. Wonyi wo bia ni ntina eniema wa lodu agu ka mu no. O man se twitwa eniema no ma o ye sure se eniema na wo de ba no eno a no de ba. Na no nim se gari no ohihye boto no ma. Sana na dwene ye no. So ana o man se akọ Africos. Esa akọ fa eniema. Ama eniema no ye nyina ha ye mfa ha ye nyina ha. Che se o man kasa nyusu o ma dwene a anka ankoyi. Eti me hu no se eye Mr. Collins no. Ade a wo ye no enkoyi. Menua Bempah Oba station ha krokita kusua mensa. Ne ese ha de yemokusu yemodua wa ha. Asante kosua. Yemodua wo dua bo a. Osiska no so papa na mfa ma ha wonye. Eti no ekwan bia so no. Awo so otimi diska na ye den ema no. So atase okan aye okan me refi quotation na kakra be me kan bia quotation na beba. Osi the quotation is lost. Yeah, quotation is lost. Okay. Quotation na for bepo. Osi kwadwom osi yejanom ayebone nanso su woni ho na yen ene yeso ho amumuyo. Osi yejanom ayebone nanso su woni ho na yen ene yeso ho amumuyo. So ho yehwe eniema bebira ekoso wiase a ebi oha na ade bia edi obi nya no onipa kro onye ebone bia o but ebi a neja bi bone a okoyeye neja bi mfomso a okoyeye saa mfomso no ana ama nipa bi a wote nchen saa mfomso no etima den affect no eye kwadwom etrenum etino mesremo se wutie na wutie yen ya bomodin anse asem no abra beduru eye Akoma FM ha ani Onua TV ni Akoma mu nsem no die wo betimi aye afa ho bia no bomodin anse obetimi aye because Onua TV de ekwa akire pa Akoma FM ekwa akire pa Akoma mu nsem de sesei eno ne program a obi atie ye awie obi adum station bia ha ani ba bi omutie eti die betima kan se bomodin anse obetua nya sa de a die nua Bempah no peso oye no oye wadwene se entimi wa nimo entimi wa etete wontoma eti no die wotie me na ateme ni reverence ya apa life. Peggy nana ya yasi yenya adani die ewuo brempon ewo line no so nti ma me ne ntwetwe nkomo na owo nsem no mu nkyiremu eja adani die ewuo brempon. Yes. Mema wakwa bewie ba Akoma mu nsem wo Akoma 87.9 ni Onua TV so. Yeah na. Pacho na what to say? Pacho uni Mr. Collins. No, Rich. Pacho but no. But ni Richmond na waka. Ni ho asema nche lefa
concept here on the EFA, I mean the package of cashew. Sampa area, that German Love District. Now, a package is said, and we follow is done on the year, no. Only so we do anything. Every kilo of a cashew about to be the commission is 20 pesos. Yeah, that was last year. Yeah, also some quantities of cashew in tons. You're right, dear. Wo. Yes. My patrol Jina see the number for April. Okay. Mepa mucho omwankasa no mihia omwankasa momo omompeke dia o de yenja ma nkonkon ho na ndie se nya ye na ya bibi nti no Peggy ajua ase se hwide ni sen ye sibiem na adeda na wadi amena o ajua nana ya bra ya asem okay areho yenka metie for ente se akoma mu nsem yensoso duaboso nanso ewiase wo hoyi owo okani bre ene nankasa sikasem no enwo ye dina to the sense ayese menses no ai na the menses one ye eba once a month ka pese ye eba de bia na asa 5 days time enes kasem wo ye dine ohun se twetwa minini bi esro ya yada oni wowura yi beye business no o hyase hwe ajapade a owura ne wo na ohunu ajapade a owura ne wo a ansa na watumi ne no ahye business nase na senka boni eni wo tirimu a wo suo sese wo de usika de ntese ma owura ya ebia wo de bedwane ana ebia wo bedi brei di no kre ema wo sika de ntese over 90 billion efa ni nsem wendi mu kapre ade no de ketua e wo se wo de mano no wo mpesa wo de be mano ade na emu omo nim omu di ntwo kakra bi pese omu sisi amanfo obehye coat obeye no akaka bensem esanse onimpanyin bi esanse onimobi owosuru bi abibia ne esisi wo mo wonketoa no mesi ohia ni bekoso ye ohia ni wokrom anom na esikafo na koso ye esikafo efise abibia wo mo de ye ne ye adwuma so wotime load about 5 trucks of cashew na just say you are well to do na de ne ye nua de ketua sabi ewo mu no wo mpesa wo de bema no ya brand nani abre pa say ti ase ho me ya no o kan na mayimani bi ko no de no timu say no o kan ni nyina na o direct duabo no o hwe ba bi o de befa enne se de sika hu se ye dene brayi kokko divoa okọ ha oyesei na nyina wo wie ya fanisika mana de ye me yane se na obetese so obi dae wan sori obi aba bekum no woni dem obi tini kem ye boni tuo obi wo ho ya kyekere de na hye botom enne fie ye hu sin wuram ni nyina se mrebotese ekum ohini bi ebesin na yante de ekosi ye sika de ntese oda wo ka wo se trete no menua Collins na wumpa wusu kwadu bunu o se once na di wachi ne wa mo so de abre wa hwe be ma ni monyam fa wo da screen so wo se mu gira kama wo wusu kwadu bunu o se once na di wachi na bra ye won wo so de abre de on kan sen ene anu nyina betu aboro no kromo de bia na mo de nketo na ye adwuma mo de ahiyafo na ye adwuma na mo de enreche mo ne e bom di ye de ye chisi e bedi ya na owe wo se fata so obedi ya na menua wa ma wani ana ho emu okwa didie ma ya ye ka omo obuom so omu pie nkoka ho 90,000 almost 1 billion oni ne ye emaye na wasaka kire wo se kwanne kwaya foforo na wo so di so John na kwase didwa
So what me ye adwumanya profit 90,000 almost 1 billion on fair no maye no asa ka chosa koye biem no ye no so 600 million and no so maye na wasa ka chosa kototo akakadro si said ye me yan so akakadro for ne twe no because yasese akakadro ni nyina de agubotom akakadro so de kira ne hyew ono kuani no onwe ontumi fansa and want me fa nya aduane and nya nku no de asra oton wa basa wo to ade no omo so baage boto kura wo so to ye nyasem keto ni nyina wa baage de esi wono akakadro na egu so no akakadro ni ya parki si wasa no pegi akakadro pa ai ya di agu botom we within 1 week ni nyina ba sha se fifi eno ama na bobra yi wa ma na bobra ni so alongside ne car wo de no onfanya den ebi kura gu nwura mu ho onfanya den hwe ena atwontom no akakadofo no say de omo ka ne say bre ye nya ba beto awiam ya ba gawi to mo de omo de omo sika ono no omu nim no nko ebi kura omu nya ntui nko omo ma na agbo kakra ka mo we obeshe obabi ncha o si menya sikani menya ba ma defo Collins misrawo fa bra ni sika bre no se wutimi didi emme eto atade hye wo ba ema wabusuani bi sika mane de ye japade ana so de to aduane a mesofo ro sika bre no wobu nkwasea sika over 1.something billion enye sika ketwa mesi me da bia meka mesi me 300 series me faka kokofo dia ko jimi sika ai me boka kwa majimi sika ko ba no ka echi na ma boka ba me feel me kra ho ba because of say me majimi sika ade me ti o me wiase yakwase ebuo enti brai wo to ne wonya omobo ana me kan wumpo uti UK wumpo set me load 5 tracks of akakadru a na say you are well to do ade na ye nua ba media kakra bi fam na say onu so say kan sika ho na da bia ya bon mo piafo da bia ya bon samba na nka ye nyina ye na nka ye nyina obi anya bibia ya enko obi ani babiri obi ade o de so tadwam na me nko natural ventures omuna omokofa ya o Congo na o we na o 1000 kra ya kodi nsisem na wani brabre na ne ho poapo anope onsa mba de mo ma ye din sankan si me fon so nka BBC dem ho no minua ba ya mo Congo ho nkomo eneka me de picture bi ba nenso no me dwere ho ana me jaye se ya obi ade wadi a ne something na ne wedi no wadi a che ne to senchela ye no ne night aya black to set microphone black wakosra ne to ho nyina ya black ene even ne senchele na jiwa nyina aya black opeja ne nsa efa ha nyina ba aya black ne nine ha make up black tun oba na be ma oba tun pa eti wedia no de bia aka baby kakran bi pe very serious so last me ba ha na me ka say ye tonku na senku ne say ye kala e ma ye nsa antisika ne boarding ensa ko shop cosmetic shop nko bi say nku be na me sra be ma me kala to so ni nyina the same thing okay ni nyina the same thing we oil bi wo ho no mu a ye wie enya maye abrofo no mu we da na different from ye de no serums ahodo no yedi gunkum ma yede sra ebu okra ya ka cha o se empa awia etini kwan se awia wo de efa so but ye beto nkun no na ye de akwa ye wie bo kit na ye hwie serum no na ye de egu ye nkum oil no na ye hwie na awia na ebo no na ebo oil na empa awia no so ye ni say ya ye wedie no ebesai ye ni say ya ye wedie no ebesai samna bi wo hono mu a enye ma ye weda no ni ato sa samna no so na ye di dware eti awia ne beka ho na awia ne gba ubo so weda o wedie no na esesa na ye bibi basa ye nua ba ne state a wadru mu no ya rahusem ye se ne wedie no adru sam pempen so no de beboa no a ye de ani na di ho nkomo ye behwe se obeye na obedi so pepepe de amayen ene se obefra se oyusu Congo ointment Congo nkun no anu na etimi na nso oben Congo nkun no anu na etimi wedi a every ni state ekosaye wedi a ekosaye kra no Congo nkun no ena wo de sra natural
eye natural what is ra e be siesie ne kama e de amount eti ye nua ba no say ye de na to eye Congo so say ye for the meantime no ye manasra Congo no ya mana fe the way ne ready no asai ni baby a akwaduru no ya mana fe say wo se owro ne ho kra na ofere aye black tuntum pa na unse eye tuntum no so ana ite say wo de nam aguja so a wo ho no na asa epese esan ewa awai ana se ehwane efri ho enti yesremo a Congo ointment na yedi abone ye ka ointment no beka se bia eye ba ma yedi twitwi nti anu ohye da bi eye cream nkun wedi a efri ne tibiam akodi tibia foforo mu a ayesaye no anasa asaye no na Congo ointment pa abam na wo de srasra na arere ni nyina nti ye nua ba ya ma no 1 year say na 1 year no so e ma ni nya Congo ointment ni sra nkwasra nkun bia se enu besiesie na ma wedi na ye fende won koso a na onyuso ne samfa mayen eti uyo ba na awia ewu tie me wakwa akwasra nkum serum oil o de sam na bi adware na owidia no atwuntwum owidia no esei owidia no stretch marks agiafa o she TV ne so a numbers ni gu so 0249 me ba o na me present bisa say after 1 year no wo she the one body na ye na we picture chere me na me hwe after 1 year na skin na san back to the natural any 1 year ni ama na 1 year but any 1 year kra na skin ne be sa back to natural kama okay ebe yi de ati say de ho ni nyina black ni nyina afiri ho eyi dia papa ni nyina so afiri ho eti afi onu ankasa ba be hu say color ya me nya de enne me color na me wo na me say no na nikura anyi hu biem se obe ha no aha nti obia wutie me na wasre nku bi na enku ne ha wa adwene ana ama dark spot black spot ama na nso oben ana se red spot bi ba no mesro frɛ 0249 01 71 01 0249 01 71 01 ana 0204 61 61 na yamwa o ebe yempo atwa ne fa sendie sister bi wo aswanse sister Ramate dana sapa say ono na the whole aswanse Congo ointment cream no wo ton e wo ho ono ne de no na ayete say resport ache o achepa for be metimi ha mani amekra me hu no be 6 years na wo ho dada okay o se wa apply creams ne serum ne oil agodo akra na afi ne no so kra de wie ene kro esan ba no but o use Congo ointment ne widie nyina to so kama aye fefe mesro Congo ointment no eboa esiesie wedi a asai metimu biem eboa esiesie wedi a asai se pimples agu wanim na pimples na mo wanim nyina ya amana ye woni pa bebre wo no manya ne pimples so amana ni mo asai anka wontimi hwe ni mienu o eye pimples ene ha na dwene sa na sa pimples nda bia me kasa sa pimples ni phrase say ba wanim na ye ha wadwen afi na wo per solution afi cosmetic shops na woko eti woko aye be ma nku no aye ya ye ka ho asem ya ye wo bi a pimples ni nanim no no a na sra ni nku no aton ni a e bia wako yuso aye kokko ye wo bi nso a aye pimples na edi ninya e ko no de nko ne wako akoye den ana wakojiji nku a ni tubes awodo asra unsa wo de sra asa pimples ne be ko no na wani mu obre ye kokko entu pese na owidie ni nyina ye den efa wo sa wo de sra ene owidie ni nyina eti afidi bedru baby no na yi ese wani mu no na mama bebre pimples na mama bebre abo wani nipa bebre wi nani ma ya mama na pimples no enketenkete bi na epie firi mu ba obi nso de ne pimples no aya kese sa na esisi nanim se pimples so ha wa dwene etete wa beto Congo ointment ni bi na efa esra kama say what the sra ebe pimples ni nyina firi ho ama ho atɔ ama wani ma yesa amna no ni nyina firi ho pimples timi ma obi ani mu nyini ntem ebi say amana ni mu nyina ya amna de bia me kasa omo de no kwentutu amna no mo de nyame ase na de tutu amna ne de ne de wo how kese pa na ebre wo eti yesraw o pimples no ebe pese obetwa e de a kire ye ma ye hu mfie dodo a eba wani mu akyere ne ne ma
creams ahodo serums ahodo nsamna ahodo a wo use ne esu hu kwa befa so a ye betumi de aboa we number ne 0249 0249 01 71 01 and 0204 61 e ma ba wa na mu chi ti wa na mu kwan ya bie wo ba ya ye te wa na ana wa na mu bie wo hia se wo tete social so de na so de Congo ointment so ye den e hye ho na wa na mu ho no mu nyina e check fine oba ya wo hu aduro enye ya marketing no kra ye marketing no kra ye to me ya google wo ma se de nku hye ho eti use Congo ointment anopa use Congo ointment enumre oba wo problem o wa na mu kwa na kakraka bia na nso bi firi ho no mo ba ene ye nhye e wo 0249 01 71 and 0204 61 mensoso me da se pa Peggy to asoma me me de ma no si no mesre Owura Collins se wotimi tie aduane hye nanum edidi me owo abusua a wo hye omo a onya se wo bu ye nua be me kwasea efi se wo hoi okay ni bre onfa ne sika kakra na aka mu nya den emma no na bre wo so woda wonna ye twena bo so ti mesre no we nye sika bia wo se oyare dampam ana owo bitu na nsa na busuafo akwakoda ne nua ne ade ansa na oma baba besum mesre odwumani bia se fatana ketua onfa ye wura yi sika a akam emfa mbra Akoma FM ne emfa owura na ade nya den emma no na obi nka se puduo nhye na se hye dia ene ne etojo no a meda se Peggy ansana ansana meko Papa Jesu akrabo ganie sa wakwa akraba matari ehye me fefefe eye nipa ba ko pe na da ne da nyina o hye matari e ma me bless mu screens no so e ma mo na me ho ye fe na mo me ya check Akoma FM page no enemy ankasa my personal page ube unza atare ni full pictures eya na ewo ho eya di dress code na ya ehye matare fe ma me ho ye akono ne number 0244 87 5400 0244 78 semu 0244 875400 0244 875400 Mr. Owukumase patase okwa abomidin naje wo discount Papa J Obaya chewa dwene nko I was madam abanti owia na mato cement na se wan kasa no hwa a time na memede ma no enso ti wa woje o time ono obeji mi o ena ya josa no abin mame on shadie me shadie fami kodwaso mate mame abusian bebia yedru ye kodwaso na aboafo a womo adaroma womo asuasene awiei wa Akoma mu nsem dwumadie mu no womo dwatandie no yabo ho ban entamara so PM Travel and Tour Agency womo ni media general titiru eni Onua TV e ka bomu se woni swade hunu se wukotwa na wotwe bi on 3 days bisa akochele efili benze ewo Dubai dia ene na ebrenu ne we no Kumasi McBrown Kumasi Empress na ama McBrown ena wone womo ekodi kasubom chese enije ne de bomfrete vacation in Dubai ena ebekoso nyame aduma bosome ye besimida etoso edumiensa 30th May ekosi 21st May ewo afiye mu na sadwumadie no ekoso mepacho activities ne de edoso ena sikakuma bi nso ene ka ho enti se Dubai no wo pese wonso ukobia se edan na wo pese ye de wo ekodem no ebia ahia kakra enti wankasa wo pe wo dan na woni obia eni pindu bia eni esika na wo etuanie $2,200 eno for nipa ba ko a 1 room afei dan no woni obi beche wo pese ono wadamfo bi ene dadan ba ko mo eno so $2,000 ena obetimi etua na face experience no wakwa akogibie me pacho package sa ewomnie
flight ticket and your return, Dubai visa, hotel and accommodation, international transportation to all activities. Afei ena so amokwa coordination so say breakfast no nini na ehye sesi kana wutua no mu ebi. Me pacho woni je ho so obekọ sa Dubai vacation ni bia. Ene na enkosi 5th May no why your registration no ekama. Say de beya ebefi baabi ede wo ahye. Wura mu ewo Onia TV for F1 deska ewo Accra. Na wakọ akoye sa registration na afei ya twere wudin ede ato ho. Enti so obekọ bi dia ma na motoi. Ne kopese ska no koye registration no ne ede wudin aka ho. Agbozo Herbal Clinic nso se yen kan cho se ade dia ye de ni echire mo ho na fo mo de haman ese ade me patchofo ni echire mo ho typhoid fever ho ne de ba junso mu yade e ho ne de ba usisi eju se hwinhwinhwim wo de ni echire Abozo ho na bibia nso aye kama kuma so de tem so omo wo Old Insurance Junction ho wo mo number so mu didi djuma enie 0553417752 0553417752 N17 Lounge and Restaurant say enuane papa fie ene ho enti fa ho ne bra ne enye ne so ema eba na nkwan ahodo ye de ebo fufuo banku anase mutuo so wo mu ewo bi pastries ahodo so ewo ho ensa no de ano odene ene de da fom so ebi wo ho me pa cho conference ho kesie bi ewo ho ma esoma hoho etwamu ba se empem anase enipa ba se ahanan aya fa hoho no ekopie mu ho na social event bi amoye no N17 for enshow ye ye djuma fiti juada ekosi kwasi da break time bia eni babia enti da biara da bia wo de wani echiremu nuane no benya bia di 0530668585 0542787278 for wani echiremu wo ho afa yakudi dia wie ne time heba Mr. Simen kan chow say yade bi ejejewo enunti enkrofo ni je omode na masase sunu wuni bia edro ba kwa yini no eye time heba Mr. Malaria fever edro amono mo eye time heba Mr. wanum na to ntimi ni di time se yenkanfo edro yi enfama wo waposo no waposo agogo immune system ni yempejemu a time ena edi wo akagire mu wamaimu heba ene pharmacy shops ahodo enuro no yebuso ewo ho aya soso machira kwan ne pebinom 0244417669 0244417669 grow for heba tonic nso eye mojadro ba kwa eno so ebua pa amani pedua no ho nsem agina ye eye grow for heba tonic we enye mojadro nko se ebehyehyɛwo na emoniema enkoye ewo nipadua mu sene waposo ene waposo niema nkoye wonu mu ato wose wonsa ene wonan ayetisiriti mogentimi nefu sane wokoda na jo wontumi enna woba wo menses no eniema enkoye a mojadro ba kwa eno no ebomu na tusa yade wenina ase ene grow fine heba mixture aya kopebinom na fei ensese nipadua no ema wonye fine 0244596532 0244596532 aya pebinom na bibia so enye kama woni nipadua mu Ribi Biscuit M4 Food Limited wo model Roma na biscuit we wo mo ede aba adwaman so yesi ewie bi sa no wunya de mu adwo kakra na wo de biscuit yi bi aboso aya ne koye se enti so wo mechi kwan ewe adwaman so na ekope biscuit ni bi ewe eye crunchy enti da wonu mu no asa wo mokomokonen kakra wie kwan fensu kakra so epiano na enti min kwamen wo pa ewo wo yefunu mo ehu hia se obeto aduane bi a emu aduru edi wunya sa Ribi Biscuit ni bi ewie betumi aboa amo apomuden hu nsem so aye kama ene woni a eton niema ni nana ene adwaman so ma fa bi ede egu wo mo shop mu sanse enipa dodo na ene ebisa 0531003892 ananso say 0266830003 aya kodwa so na ekope Ribi Biscuit ni bi ere afai Piwak Natural say yenkan for 3p garlic mixture edro no enfama eye garlic edro papa ya sheda echimu na ayi garlic no de ye ensu bianka ho ene emfansi jaso afensu ye di nuane no ahodo ahyemu ma vitamin C kakra ena ya taw menu asenso kakra enti wonom no obi kura nka ncho se garlic na wonom anhwa huhu sanse se de yesi esiesie edro no eye kama se na nkonya eye ewo nipadua mu agese waso ahwe enti kopi work natural for ho na kire mu se de ehaw no ekoso ewo nipadua mu ka che omo so mo ma 3p garlic mixture ni bi enom na so be kan krofo omode adansidie eba no ehu 0248928824 0201000021 Congo ointment say wo ready ani beda ho ebekasa na afei age wo 3 4 and 5 points ya eye Congo ointment na wodi twi wedi nani ama wedi no aye soche menim dia sisi wedi nani enunti ema ne nya kono wanka
ankasa wugina hwehwem na hunu se enema nkoye ewo redie ne ni a entempara wo ko natural ventures wo mo na de kongo ointment ni bi aba medofo kope bi etwi redie ne ni na be ma no eninka wanim na nkrofo eja wo mo awa mu no nsu timi eja bi 0249017101 ananso say 0204616161 kope bi twe na bibia enye kama. Good morning herbal mixture ene ye kamfo ede amao ya de wani na edwane na free ni pedua ni mu se humu a ye good morning herbal mixture ena edi sa adwuma no infections agye ahimfie ho nnum aboso wa aposo etwetwe siatika ya de ni bi ewo so a good morning herbal mixture ena ye kamfo ede amao se edro ba ko ye bremu eye adwuma pa ewo ni pedua mu eno no medofo ntina ho ema yade engu anim ase aya fre Dr. 3 days ewa ahoma so nani no eni nkomonfa good morning herbal mixture no eho esanse adansedia ewo ho no edoso 0246594117 0246594117 mepatofo ani echiremu na ekope edro ni bi enom nantimi emwo ni pedua no afei weekend se niema ye beye ni nada ene wani a ebe ye fie ababaji nuane ede akọ omukrom no park ya yedi egum no eye platinum parks wo moda roma ene de take away bo sapapa enuane gumu a enyo enti hoho na wo bo fie no aya abomodene ene no kra ne yen hida mfa nchensen enseve sanse wo bo ho wo de chensen ne kwa emabiem na emon platinum parks de wo se ye take away sa no nipa no kra tona anasa wo de ma no okọ no amfa mabiem a enheda enha dwene enti kopa bia na efesi ufie shops ahodo mo amoto nuane ewo kwa ho park ba kwa ye kanfo ede ma mu se eduane ni gumu a akono na no ankasa so efrefe customer said de bro ene platinum pass ejode phone nada agya to mu se eye eno ti ya wo shuton bi ewo shop wo sansen fa so wo benya no eye se bocho 0243908607 0244281117 Charistic Venture say yen kanfo Zahara Herbal Products no enfama edro ba kwa ebuso ewo edwaman so Zahara nupano or kind she drug lane no ebi ewo ho herbal pharmacy shops and chemical phone nada edo mo ho ajimu pepa choko pe Zahara nupani bi enom na insisi ni peduano ema bibian so enkoye 0246348334 and also say 0248569335 kwape Zahara Herbal Products ni ebi enom nefa adansidie no ebra nana ajema spiritual home say yenkamfo enfama say eneniema enkoye ewo nipadua mu wobi abonitiri mu pro aye na adwene se wo se obekoso ewa abrabom gise wowu enunti ena nana agema spiritual home se safo no fa wo mo ebra na hye sansa eniema ehinta ewo sumase na nkrofo akantam ediegu abrabo so se wunye no eho ne yebebiebie so enti yesikasam ne nkoye awasam ma adwumasem nkoye yade bi so ena aba betena wo nipadua no so enfie pia nana agema spiritual home ewo ho edema se sai die ni nada odebebe ni so yewia ya kire wo ho akwanche se de be ya se nipa na wo tete wo no wo be hwe wo yie ewo no ho entin kran ena wo butu a wodi ni djuma eye Kaswa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters wono eho enana agema ewa wo ha won ketenkete a ema wonku wanim ewa abrabom no wo hwe ediye atoye ayafoni ekire mo ho na tamfo nanim enwose 0248544058 0248544058 abena mame nene oso ejemese tuso emin kasa nka wuya nanke aka no fom ho abena ase opezo omia me bia o mpese wuya nanke aka no fom ho boko na aso stafita na pambet na ha no mesi mi tofio na so na pa yi jamine ne yese obema miskara na akoto ndema na aba na obema me commission per kilo nti commission no obone 20 pesos commission de man 20 pesos ni yesen like say uto cashew kilo ba ko a 1 kilo a obema me 1 kilo ni so 20 pesos nti number of bags obeto no ni be mo wanyiska nti hye ni say me ni bibia me de be ma no a me de be di agina mu say odi niska no ma me de akwa abonten akoto nyema no in case enko mama ono be fa edi ateneka nti yene ni hye ni say me meje ska na akoto nyema na abonten de aba nti mba me de kakra de so de ma no keep nto kopim say ye be krusu di ye krusu na se me ne ka na je say oni de kakra de menya he
odi amam if say me work show ni bia nti sande no metin dia no aboba akoma kakra okay ena me wo so kakra me wo taxi no ho a omodi adwuma di san hye ne ye ne no ye nti na wo warehouse no bi wo tachiman ena ye wo bi so sampa nti na surprise tachiman na ma surprise sampa nti okoye Elijah book bi to wo say dey bia na ma me koto ababontina de be bia no commission secretary no ontwere no mfanto nti nyamboa na ye Owusuaa ndi kakra ye mene na odi amam okay wo ka ye Owusuaa eno no moton wie wo bra bia mo close ba to an ka show no we season bia edura emabiu oh okay eso from January akwa up to bia May ending and June na ye say season akwa off okay pacho to aso ndi mene ne ye adwuma ne saa koduru bosumi numu afra ena okra so okwa akra ba nti okwa no wa ama do me ndata ya nsheda nkrusu se bia na ye de yankrata gu se ye je adwuma ye nti okwa no wa ama nti bosumi nso Nsem Akoma mu Nsem yenua ba bia frese si ase chinchina wa asem ka enti yankola no so na yentie de ye sister yi ewo eka hello good afternoon me pato na ya ni ya oni wa shofo ni ya ye joso me pato nua ba ni ene ne kasai me pato ni Adiza me kasa fe ma chime nyesi achime nyesi pato no ewe he me pato wa istere na around Linda do honum side oh okay na wie dent na wabo apini ye wa friends ndendin na me share mu program me share mu pa ba mi be jai tumu enti ene ase bibi na ka me na se me fa mi TV nu nko to nya TV me ba na mbe wo owura we Christian picture wo mu we no so screen no so owura we mi me pa me na chat for Facebook for the past 2 years me see no very day na me question early 2024 we February 14th mu honum no ana misia no wakuma se na mene no ko abude enti me sha spend more ye no be 250 to 260 enti me honum na wa friend me na wa send me airtime 50 me fan check me offer me honum na wa send me mo 150 enti me sha spend no spend wa abude honum any car wa ba me honum ni like star was spending on me honum kika ko 800 enti me honum someday be me honum no fam say wa call lucky we baby pa enti emergency me sending 1,000 cedis na o free baby or one na o be send am me me ko that moment na me ni 1,000 cedis no buy me ko pay na me dey sending na say me di need ntia after we be do time over return scanner ma me awa block me friend wa on fa me di different number friend no nya ti say me voice na wa cat me esu na wojam me pass when jam say o si me peno me ka say ni say me je ho enti ni so me hu ni say nya nsa kwai na wa ko yusu me je ho na me ma na nsa na me di ni sika no enti me so say nya nsa kwai bi na wa ko yusu no de ye den o de say me 800 no waji ho commission waji interest 200 pass ai na u ni di nkomo na so fra brocha na say na o Ghana ha sembe import no ka che so ni di nkomo no ka che me say o sampa na ya oba kumasi a oba invite me mama ba kumasi okay ana me ka che ni so me kan po kumasi de me like me won me auntie me bishop for ni akumasi no mo enti kumasi de me ba on mat anytime enti oba si sampa honum no ofre me ana ka che me say oba kumasi o ana me ka che ni so ya kra ya wife wo honum ti say sadia ye be hia wo kumasi honum enti wan frɛ me biom enti me kodu kumasi na me sa frɛ ni so me kompo dem na ba o me wo kumasi ana ka che me so ene ye hia wo he ana me ka che ni say me wa alaba usani ko ababu station down honum a me dina honum ana obe sa me not Corolla bi mu Corolla me say ya register no 2022 by main kind number plate by 2022 model na ushia no a edin be na obokyerel wo ka say your friend say o ka say your friend Christian o say your friend Christian
Patron. Okay, now shia na who say utimi shia obi who say nipa ido ye calm, nipa ido ye krakra, nipa ido ye gentle, we do omunu ho kra. Me patron say na o kasa no, o be kasa ni si ni papa bia ni honom. O kasa se angel bi. Kadija hu akono oba so no. Unti na ya sorry o be ba kremomu. Am si sa. No so be tuba. Also be tuba. Bread we fi ya friend my cousin bi say wo bosu edu. Okay. Bread bi ya friend Mike we fi o say wo bosu mu odu. Me patron me ntia sia kaka. O say wo nufu mu odu. Me patron me say me as I 38. Entia. Enti wa twenwe di wo hu. Oh, wa twenwe na me nka ne hwe. Wiase wo ye bibi na wo sese we ni ase bruso a wo ansha wo na wo ye gimifo no. Okay. Enti me de me ni janya me. Bia no se ko support okobonu no me support ni ba ya wonyi ne yere ne mba ni film. Police ni na sem no kwampo ka kire me. Ne yere police ni. Ai, o ka sem so ni sister no ye djuma wo Asawasi police station honom. Asawasi police station wo. Police station. Any ampa na sem kire me. Okay. O ka kire me say sister no no person worry no. No ni ntina. My sister ni sikasem do kakra sika. Etie obefe no ni mama ya me ni akonja. Atria ka ni ni se bebre bi nti obefe onja no. Nti ohu mi ni de obefa so no de ja no. Enti me wo hanu mi mi wo kan na police na friend no. Wa service ni de officer dear. Officer dear. Officer my dear officer dear. Sa no service number no. Enti maybe campus me ni kata no. Police ni ba no of me number 13 me some hamu bet na kwamiti na mamu nsema mikeni na meti na mamu evidence. Sawa hu. Yeah, chine pa. Eya Mayor backup. Mayor me use iPhone. Mayor backup na ma screenshot. And you want na mama no WhatsApp number na me just send me. Adiza say wo wa hin wo Kumasi anasa wo me paso me wa ti me okay. Ya ti ya da se pa. Ye nya na nso a ye beje 1000 Ghana na ma. Ana me paso monje mame. Me di interest kan. Ana abemu ana mpaso oni ni ye djuma no mpaso ye fe ni se. Richmond. Me paso Richmond Kramati ni dinda. Ebi say that very day no e Richmond di nyama bia bre no enti o fre no ebi sa ni se nyama no mu ye de o mu yi wo he. Ana ka se ni so onko mu yard honum na obema officer no afre no. Obi officer ni afre ni ata nti obema ata afre no. Okay, ampa. Ata. Obi wo ho e friend. Yeah, ata designer. Oh, okay. Yeah. Hey, na Adiza ni nsem a wu cheche mu enwam ba kokra. Kanokra one brush kra. Oh, debi. Adiza. Wajamu kan me research si ama wari ntinka me fa beto okay. Tani so magia mi huni se scanner was spend this ani 800 cedis no. Ana wajam ana wajam ni sana mi huni. Ani akwa ni smart. Smart pa, smart. Yeah, that's it. Okay, say what na abroche him fa say UK. Canada or say then UK and Canada. Or say what now UK, meaning say UK and Canada or say what now order. Okay. Or catch me so ni obi campo womba mienu. Oni sister bi womba mienu wo sampa. Oh, okay. Nti mi de mini ni bonkomo pa na obi a mini nka mini ni bonkomo atamint min tam scan send no mini ni bonkomo friend me mini ni katapa. Yeah, that's it. Bra wonya o kontomponi. Yeah, that's it. Bra munya na mo fa ne famra kwan so pa oni suban. Yeah, that's it. Yeah, te. Yo, mate. Yenya ko bi nso so a mint chirem ba nyame adoma na say Wednesday nyame adoma ye be biemu a chirem because baby akọ ni free ba no ye si formansa yetimi aye call no akasa mu yie the road is opening clear kakra enti nyame adoma Wednesday story no ye beto aso ntimi nwa be ma say oda Kumasi Wednesday
Yeah, but was because baby I call ni free band the road is opening. Okay. The road is not shaking. Papa J, say I see what the akodi obi go waji Papa J che waji. Girl na sem no kana or fat. That it tells you say we share guy no. Because wabo atedi. Wabo ne girlfriend police no. Wabo bre yi okwa yi niam wo yard. Sampa. It tells you say we share nampa. Well, asem na esi no ara wo sem because we adwuma na onya ho sika de ya eno hwe me bre onya trust e de ma guy ne pa onya trust de man ntina e ma sika no e pile ekogodu sa no eno obi de obi ka nipa bebre ewu a yehu omo nipa bebre omayira yehu omo bebre e omo dika eno bi a eno bebre se omo nkofo de like omo de nkofo ka ko obi wo no mo a so de wo ka na odan wa na se wunya otimi du fa kwan bone so so what you say ono bi so ha do bi ka na ye dan na onya se na wodie o dan nipa ne ka na onya no obetimi ma obi ko baba ye obone na sika so akata ti nipa bebre o mayira nipa bebre ye kuku mo nda bontin bebre ni nyina no bebre ye nkofo de nkofo ka eno mo de nkofo ka ene ye o mo sa no na de wo mo ha me kese ne se papa ya se ma o kan ya pa ya se sika over billions no obi na ayese obi fra brochira ba no ni kapra no nam jack umma me sidi mfanya de na me sika na dollar me sesa me de be ma oni be ba ho so no du sika nyina ko mi se boga de ya dollar yes anya hwekwa ko de sika be dem e bebre no du sika ni me se onuane se me pare chew dua body ye nso obi ahon ko bi ni believe so what you say enti me se ubebo dua me sra otumfo asantimewura na nasuma kwa hene ohini bia wotie mo Ghana ha konfo bia wotie me se boso wa aso a wontie me sra mo nananom so obi ko bodua no de obi ka se me nabusua for dase me de ne babi dase me pacho munya review mu hwe woni ye oba ya de ehia me pa me sire ma me pacho me sire mo because say okotra kwari ni meko na bo poncheni eti hun fifre sen papa je say eskaba omun bedi me bi onu ye business no na ne ba ni mu bi onu ye business ni papa ni wo bi e ya woni ni mienu ana me cho say e ho no omunye review omun committee abosumu committee omunye review etemi say suman kwa hene eni kro bia so suman kwa hene say omun ko tre senye meeting woni asida emodua se woni asida emodua eni obi abodua no do obi adase no na mo kwa dua na ya adwuma o wantwahwe anyehwe odnano keke no obi be o mame bi wo krofo wawu ne ba panyi ewu de otoso wu ne last mo wu aka o mo ma wo omo enko na aka dua bonti kwani ni mu hwi o misrel senia dia ni dua be gba de o wa bro kire no ono na boni dua no na nche no ono ye business ne mom ni mame bi ni papa bi ni nua ketwa bi na o ama na baba e wosu o ma mochire kra mochire ma ya obedware funu wo de ne ka ho aden mochire ma oni dua no bi scan de wo de aba ha no e kwan bia so nsa beka what I say na mo o stubborn na o person de fa kwan bi so a sankofo no yo mo free me srew why me pa chow ende me srew bi obodua na maka che base na nasuma kwa hene no abosom committee omunye review omunye amendment constitution no the duable constitution no omunye amendment no obi abodua de obi bedase obi oni mo hwe de ende me sre na mo de wo bodua no de wo di bone no ono na dua ni kono so de amemi ni problem asma meke obaya oni menya adwene me no ya adwene oni mo hwe na me hu bi da me nti bi da say abosomfo ne ayifo abosom committee ko akwaduabo constitution ya desre na mesrenti insuma kwa hene ene ohene bia otie me kro bia se sampa ho musuba kwa hene no mesre no mo hwem why sia papa je unse obi ani ba bia mekoko eye ne ya enko no nani obi o honom kra ne yire ya we pa se enyamra nsam ani kunu di no twenkrofo di ontunufo na woje wig no woje we nti ena mesre se enko di nipa no koye side nani onu die
sana so ye den dia enko but echire no omo mu wo echire na omo ni wo hwe na omo wo baby bo omo brother omo dwumo fa mu nyobi abone no omo nya amendment omo ko review aka girl no de no ye nyi sade nye de enfrim girl de na wo kana se me ye wa ode 800 akwaje o ana maka je say e je say obi di $1 ene wo de nam what you say o yusu na adwe guy why smart o say girl so ye na say odi akọ what you say odi akọ obi ho asa beginning I say boys no me game boys no obi o tibi koto de send bronyi wa brochire o tibi ye bibia de send o kama afi later na wa hihye na me fa paje mfa course wo de bia wa ba yi me wa na me do be fa course maba 0243114497 0243114497 0322498035 Papa J it's a guy no there okay Chimi Achinedi good afternoon Wofa Wofei Yejo Ofa mi nidi Ofa mate mama yo pa kwata mama na gru gabi mo mpetiase omo body ni pe wate Ofa me pepe ne pape nku aga pa kwata ni bru wate mate ofa ana wizo Nigeria zo woro oba bro wate jeni mate ofa mate me twen na bia mo fa se wakoso fufu o wa me kamenu o be tantes ma wo o chan pa o na hanje na no ya ofa yeah na u ko bo dia do bia wonu ni mo se yo because u ti ma do e ju bane e ni to nkina e de ta e le de nya me na wo be ya ke bia na wo ni wo mo yi o be ya so ru o mo ti ma ya e de nda ha e be ya so mo ti ma ba pa na ga na e de nda wọ́n ẹgbẹ́ ìgbà wọn yẹn tó bẹ́ẹ̀ bí àwọn ọgbọ́n kọ́ ẹ̀yìn wá dé. Ebi ẹ̀dí bàkẹ́m ẹ̀yìn ẹ̀dùnmá wáyé. Ọ̀fà mú nkó review. Ó yẹ bẹ́kọ̀ bàkẹ́rà o. Ẹ máa dá a ṣe. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, madam. Mpacho Odini baby ọkasa free. Mpacho yẹn ti ẹ wẹ̀ wíyẹ yìí. Ako na ma biye no ba meti ba ma no anya de ba meti I used study so na sama wo kan sama we say ba ma na wo wa china di na me so ba di we say ba ma go si o ta se wa ko jina sha na se se ma ya mo ba no ba ma su kan se mi to on kan ka de so on kan so se ni skan da na se ba o do ko jina sha on ti no so treatment na que kwa we take infant scan de bad ko okay o bet na ka ko be 1000 Ghana si ba o di ba man ba cha Matthias ya pa ma no on pan infant ho ba dia no so be na super so ni so on pan la so on pan so ni tira de na so na so yo ba o ba ko dia se dia on ni mama nya jinta. Yeah, that's it. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, mama. Good afternoon, Pacho. Dini baby, I'll cast free. Bansu Queen, watch dog. Me and you. That's right. Pacho, you. Since baby will be a piano. Na asebu yiri jidi wuye pa. Mpeni fo kwa di kaka, ebi se bi nkebe asa ofu bia. Di tiaso ba ko pe. Ako ya mu tiaso di woni nyoya. Ana jide ben ko an tiaso. Di wo na woni na na fo so adoma yo. Jide. Ada wo jiri di bros. Won so no ni ni. Ba ko fa o kam yan some people dey buy. How do we need be? Na o ma ucha. O ade a o pa. O de try wo ni. Common sense. We no common sense. Wo ni be. Onye papa ba ma me ba awo no mi na ojini for heart amu ma kuma afayi nyame adumbo de abaye die nse de na nsa beka na mi tia e constance bi
Yeah, that's it. Yeah, Semo. Good afternoon. Good afternoon. What's your name, baby? I can't say me dofo. That's your friend guy. Me can't say me no. Me patch you. The catch ya kuma para but me na papa ya sam no ya ntuna me friend. Okay. Your best man one sort of friendship man. But when you get now of friend, about time to so Victor Benz, let's official Benz now of friend no how do it for no because it's so clear and it's a quick case ana. The man so je anamebo. No the man ko tine no dwuno no hu so no bebi oni sika no kona ya koron ni. No binya sakwan so pal every pal ko ji sika ba. Na interest no so no so obaji the man sika no after the interest account. Ito no so je the man so ji sika ji interest so what the man ko be dia kwa en fa so je amanya na. Yeah, that's it. But the brand mo ja bro mo won mo je sika man. Yeah, that's it. Hello. Nana Mahe. Yeah, ja. Nana, offer ni maso asante mampo kufiase no tan coach. Ova, yenko. Nana, I read your mammy more no do job for also about so papa na e campo for mammy and chiana pa. Nana, nipa uti ya na oye wa je se wani bibi sika. Ana what na ka se wo be di niema bebredi a sebi obi ebe bu papa. And then we have to want to be sick will be bottom. And I will turn to me to a manania now. And at the end of the crowded that too, so no, so or any other was 8 million. And the mind is always where the Kenyado be your bay. What did 8 or not to be do 10? It's a grow. It's only the plan out to a when in now of social media. And that the boy in a mamma body and to talk to another when you bring this car. Nana. Ah, hey, I do be home say. Good afternoon. Menso meda. Hello. Oh, wait to me engine so. Hello, good afternoon. Yeah. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akaze free. Yes, only Brian because of free educated treatment. Pacho into. Pacho like I say if you want to know anything about balance it month say. You say odogo bi na abena sim. Obi timi bi nyanta kwa wezu efa ejo wa we se chesika akesi se now so na like when you run down iche edi na obaye no like we se obi a unu obi ehia na wajine 800 utimi jine bi nti o se me man 1000 was the amano and the whole kaje what this strategy na jo Honestly, I didn't know that about it. Yes, I be a man in down the city. Why am I waiting for the almost exam of where mobile money generation? You know what? You be a man in down. Yes, see. Ewie me da wase se oje bre na utie Akoma mu Nsem nyame adom ochna ye wa ha nyame adom Wednesday story no so ye toa so every se course bia beba ehu behia pa se ye betoa so semben kura na mehie message se snap no akwaji o se den na me ba choti Reverend Sia apa life enka sanso na me ever gorgeous me forever young Mrs. Queen Sabida brother banka wasu onya mayen oni ya na twia bom ote ne nka sanso so na ote adwa fatinka me mouthpiece fresh boy Papa J Brotherhood for Boys Prefect otin nka me producer Nana Bila Kantanka akokora bone sanso na ote udine de say Spatus kwadwo sa kodie ma kwadwe sanso so na ote mi ankasa mi favorite kameka kwadwo Beluchi akwasi Beluchi Rasta ho ofe oboni dia no Owusuaa neti ote ne nkamedin edinana ya Owusuaa Bempah nyame adom ochna ye besan so ehia Erade nka ho sports for no eba enti enyiwa fidie ni mfiri ha koso a netie makraw